Ram obi na di wono ani badwiri meka dwiri mu a ebi a wadwiri ma ya okesere ne wa repu ne ba wa to ne mona wa fe sese no na mu nsem no eyo bebre kwa eno nti Felicia wa ba ha ba ne ena Nyankopon aye na dom ya ono aso ne so bi me mara kwa ba na me misa no se kwa so etisen Feli na cho hu ye de bibia ye boko yo area we yourself mami ana. Oh, okay, but I'm sorry, babe. Sorry, no, D&D. Can't be see answer. Jo. But you come away in Pacho one and I'm doing it to buy. A radiable call. The journey to I must say, will be a family bar. And me baba and a tea. Minjin de grass ever bassa, me tell to tune for pa and tea. Babemu a bide, Nana Pia. Some of family banner. Minim. Only wo baba ya na tie mote kwa ben so papa kan ho papa kan me ho okay yete kokoben apia du kokoben okay any we site assemblies sorry no ho okay enti omo ya nuafo sen o mane ya sen pe na yensia but kitu ya na me ne tie omo maka no we omo de o mate wo mo ho okay nti de nti ma me bisa ne se mbesa me asetena akora wo ne netie se bia mo ne ne da wono nko a wo ne dan sen na mo ne siti a timi ma akwan be da na so ne da ne da nti if you area so bi your papa if you na me konsuo nti sa akwala ne konsuo na onya akwan akwala ne konsuo a na wayere no na one nada me ba no so amma mama ne akra no free fa ne konsuo wo he free a me meti mu no fi to so me yensa no konsuo o na ye na na apia na o mu fie okay eti me ba ne konsuo a sai na one na ada eti da bi me suma me ba no enumre be it light ni fie nti onko charge me phone ma me e wo fie to aso eti ye mpa boy ye pon ye no me pe me ba yin na me hu no ma ya me hu no ko tu phone na ba ma pe me ba ya me hu nti o mo ye ya asori ne no we fa ha echi me ba police station police for ka tell me say onsa 13 years die 14 years die esa e bi e ko ba me say da bi won te sa ti na che sa dan wa me da fi kura na o bai na boy ne eje ne she ho no ma me phone kura no say me phone na no ma kate no o baba ya me baba ya ke hu nam susu mana ne ho susu okay sa bre na e bre be na bo be say 8 anapa ananmere 8 na nyumere 8 de ma me wo suma ne se wo nkosuo baba pa udi kanya nsuo ko to me phone me ni light onu po na dikosi so ese ye da ho no mu aya no wo hwe wo tere bi oso di sua de eti ni meja onu na dikosi so no so ko tu aba sa phone ye dikosi so wo bi fie ba bi outside kan ye ni ho ba cho de bi no na de asem bre mi ye dikosi so ni de asoma akoda me dikosi so sa na anu mu ho ba ko me de phone kosi so pa moyi ena ekofa nsem bebre de baye nti abata ye nti ye tufu nyina mo te de no wotwe akoda abaya wodi fu kosi so wa be ma dem ba chonya ne dem efie to aye se o mu de wo se efie wo ye chinye ho ba fie okay enye ne fie no de ekosi so okay to aso to phone no hia na ficho ka no de ne keba no eno che na tade no kwa manfa ama uche so wo yire na nkasa kwala na tade nyina te so ma me asoma me wanye na anyume 8 de ye de ne a fie mu sa no nipa wo ho eye mpotamu ana meboa ga che se ho ye new site enti ho ye din nti se akoda no wonya akoda boni ena obi yire no a ko betiatem anokwasem enko betiatem enti sa atade no a wo kase yate no de ho no mi so okay say ye tina de mama de make what ma say me tin say ba say me kwa me ye panyin ya me wa hayi na anya me pe say me ne be ma mama no kwa me ma ye bibi na wo yire me ne ma ye bibi a metiatem papa bibi kwa me be shoot ni mama de be ye wa yo no kwasem na wo kan na so ye ho na ye din papa o tiatem mu a because o fese ne atade no ate a kire me say de na atade na si ate atade no say wo yire ni wo ni say eno de ne tina kem na de okay mi jitum se beba na impression ko betimi aye bibi because enya da ko pen wa fa no oya kwala abone because oda o che wo no ka so be ka kire me okay wo de ye mra ho nti oba no kire mu a ode ma wo no no ana se be ma no kire mu no me ba no kwa de won kan kire me da ne de
enti won kan de na ne de enya ne dan ka so adi ni prensa ai to bom no kwase wa fa no makoma prensa sabe nya na we me wo fi me odi me fa su me ba no enti mpai bom no obi esi obi so no wo ka se na e ko na me ba ni gitum nti wo sorry ya sorry dan okay enti dana ya pon ye no ya pon ya ape eno so okotu fo me kwa wan kra me enti e tena se edi nkomo no omo nua no e ka me sorry akwa me se na fo suya we ho na mani ba me ho so eno madam ba ko ka se wa fa ha ene ye call kwan ne so be bi na me se ene bi okotu me phone ye call no oni ho ye pen nti me frɛ phone no so a ekɔ enti me se nipa bɔni ni bi mpo na aye dey ache no ye hwehwɛ ne da na aye nya na mba tech police station e be ye case police ni ne ka kyerɛ me se saa de ni de mu hwehwɛ na mo ahu ya hu no wo enti na bisa se wa ameda ye frɛ phone ne kɔ na o makate no se obi kate na o se kun ayi kate no anu kwasam se meyam ti ba police station na police ni ka kyerɛ me se mama tech police station okay and was mama enen kola de engineer ni onyela 24 hours ma enyi ntumu se obi a kyerɛ me se papa police won ti sa was mama unnim ne nkola ene obi ni 12 years kwanti se wo hye be ma ho police for the cancer kyerɛ me no me kwa me ni se bi on pese obedi machi obabua no se mama ye mla na se dan ye ni a ye ko ofie anopa me free phone be me free phone ni nyina on fati ge bi na ma ne test se je me de security ge ne test no de buy say age se no board 9 ansa no de me phone be blem me why ne test me ba no me ma obi a on de onimu ade ne test man say me pe me phone aya de na mba ne de break ge ne say o test ne say me hia me phone o tro ne say na o tro na oni ho mi jina so ba pa wa hunu we na say bi o tro bibi fu fa be de hu say ni hia wo phone no tro ne de me nim de eti wose age say 9 ampa so sa no ka 9 boy no no de suma obi ene o de brem anopa 9 eti ni sister wo asotwe ene ko ne ho boy ne de ka ekosi ni ti mba na frem say mba no say boy bi abesi no mebo nipa na ono de phone bra wo no se misabe na obisa no fi say wo hwehwe oba wo ba yira batan wo nsuru mu ye wo ya na se wo bi de phone na bra wo say oba no se me fa phone mra wa sa nipa no ye ne den me bisa ne se wonya na me se me nyi phone kra because nya ne ho na we den na de ba no se mama on de wo twam na ne ba ne se wonye ma ne maame no koto ade me kan na de boy ne kan ye no kre eti na wo se me je phone na me jai no na okon baby ti eche na ba ne frɛ me se wa ba ne ho eno no my na frɛ me ba otosu mi no afa akoma frɛ me se o baba na ba ne ho okay no pa be 9 no ba ne ho ena me ka cha me ba nse omu ade se na asi eno se sa wonim eti ye de ye nim bibia ye ja ma na ka tetetete eho ye jai eti de bia sa ya sorry ena sister bi sof ma me no ka cha nse me ba no obi ye ni se no obeku no ena se me nim ensi ena se me misa ne se odi atora enti sa time no a asemi si ya uja ma ne ka ya de be si brass of ma me ne ka na di be sen me na otwemi ensa aje se bibia wa be pa ma cho me ba na kasa chem se ne nkola me nto me bo me jai ne ne de ti baby ekosi se oba ne ba ye no akofa ne de ne ba fie no nkomo ba no bo ubisa no se kwa bo ne uko kire ba bia ko me pa cho me bisa ne sister no po ko ne ho no wo bisa ne bisa no o papa ni fie o papa wo fie o papa so ye ne den o papa so bisa ya wanka mu akura no sa ko police station wo ko kan se wo hu ba no me ba cho me ko ho sa ko kan e na police fo ne kan se me fa ne mra me fa ne mra ti ka me de ne ko ne papa se ye nya hu na ye njai e na me se yakobo mama ne asem baaye papa na mama amfa no anko na papa ni nyina so ne se fi se oba yira ko mu bebu o mo hu am ye hu de e na se nyankopon adom wo hu no ye se fa ne bra e bi kura na nka mu de ne ko ya apostle ko afa so da nkoda ne nkoda kasa wo sa unit ne wo ho enti manfa na anko no a mo de ne share dem mu a mu interrogating wo bisa no ba ne ka se bacha wan ka hwe eti papa no me o se me mabo no to sa de ne tena kem koma ne sister no e wa so twe me we minim se ma na ya abasha bone na ne se de wo se kan de ne hukum de de me abasha bone de me hwe no because ni me peniye eti me nya abasha bone da
Okay. 3 weeks no ansa na mo ne be kasa ma bibia de ne ma wujai ma ne kai. So wonim se kia ne ki. Wa meda fie ne die okobe ma ho. Eti me ya me bisa na wa anka ode ne ko ne sisa na chese tuo eti mimi kunu ye ojai emuwa no ojai ti ye jai no pe ema no ene ne ti ne nim de ekoso ekosi se esi mu a ye bisa no no ka se nana apia ho ene ya okọ ye ne mi fie 3 bia 3 days no me fie me pe me be ya pena e ba sa pe no ko ne sister ho eti ye bibi pe ye so mum onye yo enti so afuma me ne kan na mu bisa akoda ne se de na ekoso ena o se sei ena se na apia ene wo ko tu mi phone aba no oso ni mu ojenis ene ne ko no se ne maame asoma no se wo mfa ho obeje ni mu ama na basisi a ene oyire ne sheke ndi ne kofi enam se ye odenti wan tietem wan nya hwe ama obi wo ba enso a me ka nkire me wase me obunam se bu a me mabu no ene de na apia de yode ene ya mama mitio ene no ete eye iti ade chinyen ma me ne hu se me report atem no enam de ba take police station e report ye se me chi boy no enam pa omo kwache ne ye de e ma me iti omo se police for say ye nhwa sem ne nka na wanya fa ne de eye dan aso ne dem nam se me nti ase sa so ne dem o se ni be ne kan sa asem ne chew minim ni din be ma tenten se ye nhwa ni ese na me se ma me post ni be ne be kan kire o se oba akọ to sankura boni sem ni mu ama wakamu nukura kire wo wanya be ma no ma bi akira akọche no no ka kire se yakọche no kura wo de jamani kana o maka hwe ni die ba mi ni turo mi ni di na bo na di danensa ngop dansa no tie akire o se mi nyaa ma enka se ma bi okọche no no eti police ni ka sa mi okọche no we kote you transment wo honom eno mo koche no oye pepa penyimu anasa oya akola ono by the so 24 years na kamiam de me man age dia kamiam 28 so ne 20 kro na emu no na ene e koche no so na so ya be ma ka say de te ya dance say man pene na me se me pene da enu nti o me se me pene me nka na o me de call dobsu anwoma so yi ho no mo no anwoma so police station to omo de ye call ho no die nti na ma o ka se wo mpene da na die na na wo tiri die na wo pe die na wo mitiri mi se na me pesa emla ye dwuma ye court because akwala ni sa oso ane ne tena 1 year ni mi akwala de o se enu sa boy ne pana asem de nti o se 1 year no tena akwala so ye 2011 o ye 17 April o ye 14 years it no kwa so twe sa mpana no na nti o sa be man so na tena afi na oba no so ka say on so na tena afi na da woko one na da mprensa na da woko bu nsuo no oyere na wia no se mo nka no ka mememe a kye no akwadam e no ma ne 100 cedis to aso enti wo ka say wo mpene no na opese mmara no ye adwuma mmara ye adwuma ze Ghana mmara ne de ye adwuma okay ene ade mo ko anwoma so de ko anwoma to aso furu enti ye ko ene omo kye no omo je no omo de ne to 3 days na omo se Monday e be court e wo donyina Monday ni me de ne ko hospital ye ba na omo se time ko na police ni ba de nti na o ba ne ko hospital police ni na ma me form sem fa no ko hospital ko hwe sampa be ma ne ade a waka hwe ba ko mienu ahoma na tete de ba bia nka yenim se ho ba chie no de di kan na akra ate wakọ mienu atimi akọda ma ade ache no ko hwe de ebie mu nim de ne ye ko ntam se me fa ko hospital ne ye ko ye de ni ba police ni se time ko na ade chia no pa ntimi ko doctor kan say ne kire wo na osem ko hwe die yankasa mpese mite wanka eno aso my form say fan course we say ne nko hwese be ma ne adampa na ade asie wache me ba ne na koda no aboy na je atumi say one ne tena ya fini esu yese me nko enti aja mela ne minim na wo say me de konti me ko ye no me su buku ne da wa minim kenka me ba na me de ma say oba no police ni ba no na me de ma no say o ma boy ni be na wadam 3 days enya mela say wo say wadam enti o ma ne be ni oba pa ye fiwe ko fie ene maka se kuro no mu fa na be adwa atoa wo bi ye de da form me pa chaw minti minka na hene no ka ho be eni pa ba no ko mo hene ba bi ba cha de bi ba je kuro no mu fa kuro boy no kwa ye de hye ho enti ni pa ba ye pa chaw ye na se wo dia se wo kire ho
and I said if you be 3 days me nya da bia kan nipa ye koye ba and say me jama naka na se wankasa de di kan wo jama ne kai ti wo di kan ja ba kunu ma ne kai ya wo koda ma de chi ba wo ba fra kuma ba no so de sen ba fra kuma ho no a wo kasa wo kunku anim se wo babu no nti wo san de ne koma fra kuma se onya hwe ono akra no me nya life and wo jama ne kai ene besi me ba pacho to ene besi wa so de nkomhye ene san revive case no nti chawpa ne jama ne kan de se wo jama de kan jama na kan de ho na me jama ne kan se na me nyim so bi ni nada akwala na ebisa no se wo koda enkramufu asane dem ye so ne papa hwehwe me fa ko ne fama ne bo no mienu ye hu no na o kan wo gidi yanyi ni nti me ka se na me so ni se be ma ne na nipa no kan se onu obi ada na untimi nya ho hwe maame wo ba ya wasi suru kwan adolescent teenagers no sa na wapia bonten akoda bonten ma de ache na akoda na ba se enkamufa so da ni imam ne friend no na hwane friends wo medamu na wo gidi ye manye ni no baba se hunu wa mebuo no ye de meye bia na no papa tam no ko mimi ye de meye bia so nipa ese wo koda ha wo kan die ni tirimu ode wo se onye bibia utimi nya hwe it's no say jana mje because obi abeka say jana ye say na 12 years class an wo ye kron sa na ye beka me ba cho eti sa na me timi ye trustwe enti nkodu ho ne ko sisi ha enti dwa ato a no mo de ba na me say o chese me kan ade me preachi me ye nyame adwumenti e de bebu o sisi a say o kristo ni mpo e na asem aba wusu winjai ma na nye de enka e na me si me jai nyame asem ben na obetimi aka kire me a chese carbon facture ho asem wanti ma wonu bepa wo che wo ba otim se ahwe asem wori omo de beya akasekoa atia me ameka nyankopon asem asem na sabre na wotim omo de beya akasekoa atia me se kristo ni na asem aba eni edi because onya kwasole pe wo na ma ne o man ya etimu ana so ye because ni pe ba ye patch oni ade no obi be de be mi tim so obi be ka se me kwasole kwa sabre no na ba ma no wankasa wen aba ma na busuafo wen wo se kro ni mu fafo me ba tonye kokobi kromfo aba mu an kro mu ote de dua ko se kro no nti na ba ma na busuafo wankasa wen omo na ba dwato ano okay eti kristo sumunti wo ka se o pese mra ye adwuma nanso wo kristo sumunti se de na dwato na ba nti e ho ne adwuma nti wo ye den eti me ka che omo se meje mu ama na ye den aka because me pe me be nti omo pa ma che wa se de me na me ye nipa boni nti mama mejai bibia ma mejai che mejai me nyankopon ne ntena se okay ne ye hwede ebesi na me tena se na omo e de ekoye eti mi wo ha ade cheye na ma me ne bae na omo diska ebre me se menye empatam se me se meja amana ka me po bia 1 cd enti skane ni me fa me nsa enka ba busumi me ni se me ho chere me pa me pa me ba ne da ache ma me to bonsa wo de ma ne me ka me nsa wa ha na me ha de abusua we aye 15,000 Ghana cedis. But some tia no say sika mpa. Ebi ana papers na mama na bugba she mo de be cancel. Na me hwe na me say sika mpa fe di aka no. Me bisa ma me 15. Wo say 15 million sika de. Bacho enye. Sika we be ka won sada be. Sika no be ka me sada ye yi a busumi mienu ni. Eno mo de be me say me se me meji musika, meji mu 2 billion na me hu bi da. Eno na me eti me bo ya bepa wa chew mama tie ya bepa wo ntiska we wunyi so kra nyi so 1 cd me fa me nsanka da envelope na baby am de share na atete no makoto bi me fa me nsanka 1 because anya makono me ba nko yare eti nya makono mu da na me bo me say say no one wo so pese mra ne ye adwuma omo bepa a chew no wo gitu mo so wagya ya mawurade sika free hin na ye de na wo je me ba cha ne de me da ase omo na de me ka sa me nyomu jai to akonwa so ne ko akonwa na yetena so no sika wonyi de mame wonru be ma ye de shina poko ja na ware wo se de omu si omo ne ma no wo twe wo ho a obitini ye menye no ba de si wo wasu manso mini ba bi eda eti se wonyi sika yi a wonu de sika ne ba wane de ba ye ene ye ba ko na de to so mienu wo mu de ma wo no wane na wo me ba cha me nko na me wo
ena bra no ne sister bi na de ba bra no ye boy na bisu minim me ka chan say me need dem so wo ma na de ba me se bra me mpo me ma ka chan say magic 2 billion me ba no ade na ye kwene no ma me ofu a eye no a ye ma me na minim no wate mate kwene na me se scan me ye bi alarm bi wo na startable ma me gina wo de mo mfa nko akire ho me ba na nkwa no ehia me eti o mo promise se de tia me de aba akese se no mo dada me dwatoa ne yayi no eti o mo ka chan sa kwala na ya se ya ne de bia me de receipt ye ya ba o mo makom na ba me ensa me ba yensa nko ya chikakra mo ko hospital no doctor's report odi ba na de na wo so ya de ni ko do nyina o ma ansha da na police ni me pa cho me minima kenkan me bisa police ni ba ne se de na wo so o se infection o betreat ya mana konti o mo meka kwalan eno de ekọ na msa kwa Johnson kana sisi a wan kan ne ho a ni wo Johnson gunu eso still na musi mi nya ama ne ka so behwe no police ni ba nsa o mo mehwe no o mo so dwato ma police fo nyina pache oni ni nti o mo neutralize asem no pache minima de fi say defilement you can defilement pa Ghana ha esi breaking it down say obi awure pi obi a enye de ato akoso ba ku mienu miensa what ma say ma wonu atimi asanya akokoduru akoda ma ade achienya ho ade nam ho ama na bono nkron ma waba enu nti ne ma post na ka post ni bia ni wa under the constitution of Ghanaian law articles ahodo ni nyina no obekoti akire wo se wo ba no your friend say wo mo beba behwe no nti because wo mo hu nsa akora no woni akoa no twempena. What am I saying? It is a doctor's report in went in here so when to mana obi enu oye graduate o mo betinya to say mama doctor's report no ye ko ye no say na doctor kan ni omo ni hanti me nsa kan ya say free hospital na msa call police station o de ko ma omo na wo ko ho no nti doctor na nka bibia nkyira o say bia mama de me twiro ne ewire mu aye mu ba ya mu be ye because doctor ko twiro drama wa ansa kra no ba wie no omo mpa kasa no mo nta ankasa nenso obekire wo say okay ye be woni pane na ye di nsuase no sebe nse wan ka hwe ankyere wan ka bibi ankyere tinwa ne sa mokoye test ni na wote wodi ni atwotwo de ma mame ba che sa be ko doctor na nka wan ka bibi ankyere na posifo no nso ka kire wo se kona ye nkohwe wo ba ne ma wo na wo free wo ba ye no kromofo no ne ba ma na busuafo abepa wo chew na si waje mu ama awurade sika we fi manga obaba manga se meji wan CD o de se oba frem o mo ana de ba se me se meja ayekura me nyina me se me mpa bibia se me peska me di nti ma me first guy se me di be nyina so me ja se o mo promise se akora no mbe hwe no se o Johnson kan ntimi nu ha ne ha na so de bi o se na ya ase na mo di 150 na belem je se mo belem 150 enti mo jai etim fi akwala no menyo ni kire se ye bi obi badwa atoa mama oba pa miti ya ni bresam na mene wo kan no so mani abrepa se obi badwa atoa di atoa ebrewo na wo kase mpanyifo a mekọ mo ne ebisa na wo kase o asam no megaya manaka nye dakoro na no mo di sika ne brewo nedana enti ni masa wo mo be free wo koma kwotena se aba mu tirim se 15000 ma me ne kura so waja manaka na 15000 ye de be dey oba mi gina nyankopon ni bible say atoroki tuo bi abedu bebu hu aten uko hospital no posifo ne wo ko e de bi me kwa ne ne ko me kwa me ba ne ko me ni ma de ko se me nya sa se ni denti me nim se se me nim de na se me ye bia mo di post station wa ko ne aba ne ade no ho na ka ho a wo ye mu dansefo ni kuna na eka ho ye mu dansefo eti ukunu nso na na muntuo wa na mu ana wutu ne ho ye de na dwene eni de posifo no ka yenkoje doctor's report ne ade nyina na de na wo ka kirewo on de ne de ani say enja amane kan ti on de obo mo bo so obeji 300 million enam si ye nton ye na wo yi asem no aba mame dabi na wo bi ba pa o chewo na wo ji chewo pa ni tuma na ono ati ni ba bia no akotam sika aba say nipa no ye nyankopon nipa no ye sofo no mama you are not the first person no this is way ebia ba wo ni ebe ye wo fa chire ni wa ji sika da ba se me na me ji sika we ya mpa to me ho chire me pa me ba to sika we me ni bi dam account me ni bi enka medi me fi me yie mu e na me kasa na me na me ji sika no
from Mombeka. Ukunu ka so be 30,000 o ka kire hwan ya. O ka kire me na me na tell me say me ma nyi 1 cedi dia me hwa sa emra be adwuma na me ba ne me hu so any problem bia na me ne me bata because me pe me ba ne da ache. Okay. Sika we no me ba cho ebe ka wonsa no a wo say wo de wansom why na yi sika we bra anene de buy boy ni nua ene di sika no buy o say mama me ya na me firi makoma mu se fa to bibi di me sis ho ba pa bra ni nua eno boy no ye me ba ne se nua eno ni sister bi di ba me nim sister na je so mo nti krom ho okay eno mo de buy on beto woni hwan na ne wo na me wo fie nko a enso me bo mi kura ma ne o twi taxi nti o labor nti o buy no me bo na ma em di sika ne kire no ana wo ka say so on die ni na ni ma so on de onya opedada enti no ma fa ama no na me se me ska me mpe me se magic pa na me ton me ba de a enye magic 2 billion na yare bi wono so ana se bibi a enu de me de ko a ebi beka na wan hwe ni nyina na wo ka se Kristo nti waja amanaka obaba me se dwa to ana ba me so no na se Kristo si wo fie echi abofunu bi ani ho wodi cha wodi ache demfum so nyina wodi cha yen ya wodi ache enti se wodi to mu okroman wani se wodi ache dia yade ba bia mu asem ba so de media ache na omo anu asem se hospital na ka oyare obehwe no se se akwan so da bia na ya se me ba wodi sika we no adeche ye woni omo kasai omo frɛ da bi omo frɛ bia sika ne beka won sa won so wan frɛ wonum bia because what the 15,000 me ba so sa me frɛ wo mo a me frɛ ma me ne sakwala ne yare baba pa no kura nyame no me nyiska mama see me nyiska je say dey na pese ye de bo me pese wo mo sakwala ne yare sika we ntimi hwe no ntimi hwe no adentia emme na receipt sha eda kra na ya se kan no se ne ho me ti no me bo mpa me yese me di ni kodum na ye ko be 1 ebo 6 ayi ye ne ka 3.4 ya complaints omo se e dey ya dey doctor say e dey ya dey omo se nkotwa ne scan ni hu yare kra some dey call ya no maja tom dey so asisi to omo se nkotwa no na me nkotwa ya mama I put it to you say wo mo di sika ne bra woni omo kan sika ne ho asem na wo je asem pata se be ya obetwa akiri obaba mpacha san ka me say metena da bi amfa ho da bi da entimetimi adi atro stylish kuso onu ma homa na ye misa wonum se de na ekoso na me nti bibi mfiri wo mu na big mama enkomo wo ye panyini wutie yi wo de wani fam wadwe nkyere wo ho oyi ma no kwasem ni se de dikan meka sa akola na yakora bone de to su yi no so fumami ni kunu na anya ade hwe edumre bia ye nyina akola ni ye de nche sika o sa sika wo sika ben yare bia ekwakoto akola no so ko se ne daachi even na wo mu bo ko bere ko du ba bi na aka na wo de na akola no wo nya ye funu kura afa ngo ba enti no sa sika wo na me mu de se ni akasika no kam nso moment a waso sika no mo wa mo de se ya ma sika kami so sika ni mu da na me de mafa mra kwanso na ya kwa akola da acheche sika no okay evangelist memra wo nana hema papa nyago ishira nana hema dem person me kache me nya me ma me ne se omo one nikuno omo amu akola evangelist meba mema mame edin kwa no ma odi say abena yo mami abena mema wa ha o mema akwa ba yeah ufa apom to say banko pa do na nse Kristo okita yemu pa nana apia wo ba do no beba tano na dan nti wo bai emanya na ema binom hook up fuo yi ne na musa ya na wo bi aba ya 14 years eno akofa na fefe no na mo di 15,000 akọ mama me ne se wonye matu madini muti wo ho beba santo sa etene se mpacho beba so asam ne ba no ya pa na so eno ma ye ma plan dey na ye so ye dia plan e ko hospital omo ma ye ntane nko ya kwaswa mpacho tubu woni hwan ene hwan ana mo yesa mo di akoda na okwa na hwan na ma mo mfa me nko beba so me ma
can you know your call, ma'am, in home? Any of the time, so. Any of the time, say, if you are a psychiatrist in the front of what you are. Now, over the kind of hospital. Police station, not a hospital. Any of the said at your not of what you are. Not a going to move, in case I will be an answer, be any. What you are here. Pacho, Sana Moino, why not a casa 1 penema moon fanenco? Me paso, my name Udapio, Yasamon. Many cranny say, many say, and Capolano, but make my dear, Slamida, Ranaba Coba de Cra, make Cana Diano. Oh, hospital, no mammy, and uncle. Emma, because they were a just made in the comic or man, Paplana, mammy. The commission, baby, my dear, Pacho, what the name calls us say? Me paso, my minister say, a planning to make you on an ambassador. And I'm so banana to Bassabassa, dear. But I mean, the Diamatua, the enemy of the red Manametrianica, and to me, the corner and you know, Bessie, dear. Oh, you're fine, and to Bassabassa. And I say, no, dear, well, Bancho, what they are born when I see the movie say, Wabana crown, what faith, no. Now I didn't call shop or one of my micro to be tonight. Why am I saying, Sudden carry be an uncle to be the bunny that I'm willing to get so. I'm a person to be son say. Obana Napia, a day na wafe ma miba. Wasimusha and the bossa mubasha quadano. Now would be 15,000. I command on my two magrim. I want to be you. You can't say that I can you. If I told you, you can say a desert a colony, your desert, I call you mono. What we shall meet to tell what you say. You're too one amount. Mamma, or besides, O Martiana Manacamani, and to the Nicaragua. Now, so we are one month last week, and I just at Baho, and I'll catch on the say, your Baho, the man catch on the say, a planning you square. Or we better result about no money or not to square manner. And to a record, we enjoy the man. But I saw a kind of some kind of result. And then ya say about so my mama will be a coffee or be coffee or no, necessarily or no son of a mamma will be a coffee or necessarily you are son of a tono. I can't tell you a school upon a wood master by a honor pet. Now what a mouse for city, then may get some car, the money man of places I think of one friend. Next I think a school up around a penny. Nanka went a manner. The pastor you need any other, the pastor. Atobo, mammy, obey repeal by a cannon. We got all the cannon. No, no, Debbie, okay, no cannon pacho. The beginning away in Ano. Papa. Sister. Yes, sister. That's what me catch us and an apia, mammy, banania. Me pastor, Daddy, me by fear. And I dark catch who couldn't catch you. So I send a year in what 20 PA. And to a buy and a piano and a monster and into the hospital. What do you mean for now? And the Amina Metia me banner by one of the Naco. Me batch the banner send me trim, me charge you some Magiska. Me pass out. One charge me for the shade. I mean, you say, and I may ban who hear me. And I may sit a fire in the hospital, not in my way. Maybe some of them can create the knuckle. I hospital. I do. This can day and buy. And I will share what said me catch us or Jones or Tenter Jones or Cana. And I must say, Berheno, Paris in Iban is a car say a train infection, you be also. Muslim, but I will be if you are so by family banner, Aqua Hospital, Mamma Alpha, more than one who can be as well by the fan. That pain, Radian, Bedra for your trace. Nansana menfa ho maba ho be da be o se da be na mo ba ne ho se mo ba akura no amba akura na ma she riot fan me no number kala speaking ko ba mo ba je me number me kire se wo se mo ankasa mo gba nan akofie wa na nka opesa wo de ne ko hospital bi wo se da be me ta so atem ni si ye na ya na me ba ni be na kire no ana mi kosi yo ana mi kunu ne patra ne sa mi ko bi ana so kala no o ma tana ma na kana ni nti o me de ne kwa agogo hospital
anu na chi no waba mama uri nya boche anu achi waba ho biem me ko won ma nko to bia me ko no mu ni ho aya dai ana mudi 15,000 koma mami waso de Kristo di mo se mo bana ne bana mana wate aya dai na mo bo pose ye di sai skal be kwa ko su mami ni fidie me pa so yen bi anti ni fidie ba me sai na mo nya sa adwene no na mo di sika no koma di anti sai skal na mo so fa nya dai obaji 30,000 from wiem so aye din yen de ye ho ye na san so de nim se wo so wo ho ye ene dai erade de ache ye October busumi ye ayeramu ni da to so wotwe ewa fimu ena ye koyi October kaka ye ko se wo hwe wo bre no sisia no a semensia abapa area donko ho aha eye insura 104.5 FM jumedie no ya tudin wo bra na waje so se eno ndi de wankasa wayere wo ho na wabo ya dedam ewo ba bibia je se adrawafo tie ye emadwadifo tie ye mamefo wo mo fie tie wo fidie no da hanko ade amechia wate na mesre adom ene insura se enye pi wo brabom na ene obete asempa enso ewo asum Facebook ho ye dem dendende mesre odu Facebook anu abo insura 104.5 FM eya busuya kese enu nti bra wo hwe nyina no na ode wadwen kire nso so fa ho na ye ne wu nyina na edi dwumade na bom nti bra no so a ye be kenkan adwen kire hodo aba no nyina kama pa sanso na YouTube nso ye dem live enu so ye insura TV bomode na ho nso duru ho a de obeye ne ye achema WhatsApp contact chema wo namfo na wonum nyina meka ye ho me ne dwumade no ema no enye kra behwe misra pi ayama comment ne ho mra nyam sabe ya ye betimi akenkan na ye de amawo midi e de ohima benewa me say chia me na pai mohima nko ade a ene se watu edi eno no misra wada tede da ya na me ma wo nsempo bi na nanso me de foforo bi ma wo na de me de ma wo nyina ne say sometimes let it go because in this life everything that has beginnings has ends. Etomre bi ohonu mu a haboni emapi eyesa ema wade so adoso ema wakuma mu ye dududu eye wo babi ne free mu ekunu bi ne free mu adwuma bi ne free wo nsa wo bi da so dwiri ne kunu a wo 20 years ago ne wo ma no watwe su kwabena da age na home ye twakire ne ko wanim adwuma no efri wunsa twakire ne ko wanim awade na anya ye twakire ko wanim ade bi e wahyasie bia no ewaweye enti tomre bi na saniema bi ba wieye wo wabrabo mu a aye gyae manenko ne to a wabrabo no so fi se yenim ni a ekina nyankopon ewo ede ma yen wei ene kakra ye amede ma wo ene dei ye komkomo edikan so enten na abegafo atrase enu ntinu adwo mansa ya na watwe kakra ni wo beto ayen na de abem wakan komo no ne se bra wo ba ye na nasem nyina ne se woni be ma bi ene hia ye no woni be ma ne hia ye no woni di mojafra na woni ne di mojafra sem no ye mienu we ye mojafra yongofo de no a mojafra no akire no woni be ma ne natie ye koye gbanan kohwe ba bi adwo mansa ena na fie twai ni nyina Dubai na ene okuru no ankasa ewo fie okunu no one ne di mojafra no wa ba wa lande sanso ena adwo mansa ewo ha wonum de ensem bi emu odu ena asa aba yentie wonum firi se etwa se yetie wo bia enti yema adwo mansa akwa ba adwo na te say adwo yi wo ye young girl wo bia wo na yi wo nsefra atade ni mesi wo nti kwa madum no ma hye wo kra de ade na wo yesa ede na hye wo bo ho no Ochena. By na de what drip fine, mom. Why fe? Okay. Ajo aboy nkomode na sie. Enye nkomo bia me nanam ajo set upright. Uko school ni ka set upright. Wote. Aha, yenko. Menye makra ne 3 months. De me na wo. Wasem no ankasa sha bi wo kwa obi wo had na buy kwa wanti. Inti sha se ebo ne tofa na be kan bedru ba bi asese edru na fe yenko yenim. Men ka mojafra nde na menyi no de me kan ni fo na men ka de me be kan ne ka bibia fra me se kan nyina foforo nti men ka asemu yi wo kana be ma ni ha no ni ya
say na wona te he Aye. nti kan foforo bi kwa na obetwa antroto ne so eti chire mu foforo Ampa. Correct. Me hu ai abranti. Me hu no. Me hu no we wake piase. No ka chem say open. And I'm see you. And I'm in the code out. Ade anchekora nyumre. that day na wo say Nyumre na ai. na mu koda hotel Na na koda hotel. ba hotel Ewo apiedu onum na. okay 5-star na no my guest house na hotel Guest house. guest house omo je say No more than 70 cedi, but I say them name them. okay nti mu be ma twa 70 Me na me try. Satan. adwa Ma. hwemani mu ha This be ma hu ase wo pe ɛda no a wɔse wo pɛ no a no na wotimi ku kre 70 Ghana amanfo ye gi pizza ma wo mu ye surprising kwafo bebre wo de da bi me na neska almost atam no ni sika. ɛde no wɔka ye ntie ma wonya kokodro sɛ da bi metua 70 na wakɔre me An kashi. ɛkwa me na ɔfa so a wɔka kyerɛ wo sɛ na ni gye ho pɛ sɛ ɔne wotena yɛnkɔ hɔ Satan no ma no senti no ma e fine. anti wo anhu ne ɔka ye Ndem refi. refi yo to aso nti dana na wɔne kɔ hotel na wotua 70 Ghana cedis Nti ade achi en ne ko ne krum. O de me ko yi abnaso ne krum won. Me ni wo ne krum won na abnaso won me hu de ye ne ba ni 3 days. Ne di brad. na ma den Ne di brad. De di mo jafra no. mukɔ abenase na abenase mukɔ hwan ho wɔ abenase Ye ko no na butuafo fi. ɔno na busuafo fie nti no maame wɔ hɔ Na me ba chi. ɔpapa wɔ hɔ Na ne maame ne no ne papa no me ne mi no nko ana na etifi ho na na sister bi ne maame m do mu wɔ kono ho. okay nti ɔde wokɔ ɔde wochi ane sister no Ɔde me chia si enya ni sister no me fan so ɔte dodom na prapra ma wo mba no de ne maame ne na fie. okay Enne ne ete won me edu 3 days me hu ne ye saade no. ɛyɛ den na saa deɛ no mu yɛyɛ Eno ma sister on na mente ase. ɛmfrɛ me sister ɛmfrɛ me ma me didi ɔhema Ohima. Aha. Me from ma o ye sister. me se me didi ɔhema o se Ohima. yɛnkɔ Wonum no de saade na ye na o de mante ase da ebepem. Enne na mete ya. ɛyɛ den na kɔfa ba yɛ na mu didi na mu yɛ den na adwen bɛn kura na ba mu tiri mu amu de yɛ sa Enne be ma ni na ba. na mu didɔ Yeah. na mu wɔ mpa so nti mpa so na ɔka sɛ Enne de mi refi na ma e fine. na wo de nti bibi esi wo bra kwa fa so se wo pe orafi de ya ukotua 70 Ghana wa pie do hotel orafi de ya mudi do ne de mudi do ne de wo kae na de ya wo kan se mu ni mu Near da what them near yes I then by so did do me fa me kan sa. na me wo ka mudi do a me ni mo do de because I wasn't there na me ni ho nti do ben na mu die na mu bumfum pa ana na mu rollings high jump na mu ye dey God have mercy. ajo mansa mani abre pa o mani ada oba ya wo se dana na san na oba ya na wo keke mana jo se manfi wo enti na manfi wo dia yi yam na kasa me ho ne enko Near what them I did do me one ye koto braid me to try ne. why ne koto braid ne bai On koto bai. okay okoto crown Me said the name kromo on sa. nti okoto no sata no ma ye bi awie no crown so me koto blade aba Na afi ne be. okay and no crown so koto blade aba Ye wie no ne be ne 1 week and mu say police boy kromo for boys na di dirimika aba say boy no ne boys bi akowi ade enwumre na ameme ne nada no ama ade ache no o makowi ade enwumre no so anahomache na me sorry no so boy ne sa ada me nchen nti ma ante ase no mu po me a o mu po no ano mu de ne ko shame eno mu po me ano mu de me ko police station say ade minim say boy ne say no ote na me di na chi mu dim ko police station no mu ka chem say police ni ka chem say da bi me de me nya hwe nti me ko fa me ne ma na me nye de na me nko me fie na me ko fa me ne ma na me ko me fie no do mu de ne ko jail nti o ko jail bae no sa ba me wo na me se da bi o ko jail for how many months van so ko be
6 months and 7 months. Okay. Ni nyina mu no wan fa boy bia. Am fa boy. Wan twa mfa ho me twen no. Okay. Me twa mfa ho. Me twen no. Oko hwe no prison da. I know dey me ka say me ko ya na me boa. Prison wo dey me si wo. Bye me twen no. E ma ne sa bye. Oba back na me sa na ne tena na me de ne ko tena wo no me na na mu fie o. Ah, sa bre ne dey wan kwa benase. Ankwa benase obi. Na wo de ne ko na na. De me ko me na no. De etiti efi onu no ne minu abema di na chi no ne ne ko no ne minu apanyini ko that time na wo dem mu na motie me ba che wan okay ade na wo ye no fie o say wa be ye ekunu ya wo de na ba wo na na ho osori ade na wo ye e wo fie o de boa wo no nya che osori no so be adwuma scan na no de man okay ai eni etete wo no ma ba me na na hye style na e ko na o se man sa abrante mi si ja no ase me nana no hu bibi fa be ma no na so me ka che me nana se ante ye di moja front mi ntimi nye dey eni ninya o se stay there bi ja no stay me nana ka me nye dey me nti ase me nim e ma me one me nana no kra ntokwa bi si ntem ma me bo me nana dua ni na me e ma dua bo na ebem mani na afra je se me hwe o bo na na dua do be ka bia na me di na ana na bo na na dua anya mani ade se wo de onu no be ka bia asa do be ka bia no na meye okay do be ka bia no na re no eno kra na nche no na chire no ena me na ka se o de mi wura tenamo ni na na ka se da bi so o de mi wura tenamo mu de eno ye mfirifi o mfirifi o ena me ko ka che papa na o ne dan wonu na me ka che se ye nya ba bi na nti o me enye de nti o me na yi na se be ma ko je danto be ma na ye abusu eti be ma na so pa ba bi a woni wo be da na bibia se da enim honum oni me area ho okay me na menim okay ene e ko je wo na ye da honum ye satam no kra na mawo akra na akra no menyem no kra no menyem akra no wono ye che no ko je akra no obi na bra bi na o ko je na me sha na ba bi amedu na no odin and I'm see there be baby be pay me na mo 3 months and I brand him 3 months and I brand be hey tobo ajo atobo na unyem 3 months na me funu nya emaye and I bread that time na we ni ko jail and ntina me ni boafo bia obeboa me okay no obi be pay me that time na me nse ni paint na ma adwin eni nse ni so sa brand hwe me akopem tobo 9 months e ma me wo ye mi wuwie ye no tobo o sa hwe me 4 months ene wa fa bia na 1 minute bi 1 minute bi dia kam so 1 minute bi papa me pa cho bi wudi sia me de be sia wo menum bibia tobo me say bra wonyem na wo hia bra no bra ne ka de na kire wo de na ma wo kodi na chi na wo ne nti ono wo ne ko hia na okay mafu ni apie na mka chense 4 months na mka chense menyem ene o se o menyem de a enye problem one no die o me ne die o ka chem se menyem enye problem ba akra ne papa ne ba o de ne be de ono ana hwe me 3 months ne 2 tobo Martin 3 months na wo say wo pe no a wo ne die na atam na ninsen no na empty na menyem aha wo na wonim se wo nyem okay ana wo ne menyem so amemmenses eba okay enti menyem amemmenses ne eba enti ya na menhu okay enti wo ne bra no ekohia within 3 months ni mu no ade kosi 9 months ne ono na ne die ya wa to na months no sa hwe me a me wo hospital yo ne cho sa hwe me to 4 months ansa na we ne efri jail eba na wo tim na nim se ba ne ho aba me de eba nde na minim se we di anti bra no me ma ne ya we se menyem ana obra kro no so kan sen bra no no so ye dai onu no twapem pro me ka che no ye mesin work ni me ka che se menyem to ndo ya we ka che se akwa no ne papa ba me den na de be ma no na no de me ka kire ne ma no ya we okay enti time a unyin san ya di kosi 4 months na owo ye nyina na bra no ne da wo da so ne da me wo ye ndem na on say ma ofofro de minti me na bi we free jail buy na ma ne temeku ono free jail buy no no obedi mi obeti meku ha ya kan sa ote e no obeti meku ye yo to aswe o free jail buy no obeti meku
After them here I sit here to us after them me the akwana ma after the boy wo person oni mi jai. O person oni mi jai no o se me go fa ne ba ne mre no na makofa akwana ma no de akwana akoma ne maame e wo ko no ngo. Da be na de akwana no koma Me pa cho enani 3 days so no na ka chem se me fa ne mre no. Ade nti no se fa ne bre no. Mini o person oni mi jai nti no se me fa ne o se me go fa akwana ne mre no. Na mini se no yenche no no ne fa akra na me fa ni se sa no ka kire me na wo nso timi tie na me ko fa akra no koma no me na na so se ma akwaje akra na ma ene me wo fa mo se hwe ni mansi fi obi efi on so na me na me na wo se me to afi da Anthony me wo fi o de na wo se boy no onya akra no hwe no mu anu mu abie nti omu na abo akra no ka ama ma wo aye bibia nti me nkwaje akra no en free boy no wo mra den na me mafio no te den na o ka kire wo a ma wo hu se o person no ujai wa ono anum tom no ka kire me ono wa na ka kire so person no ujai nti sa akra no we akra no e wo de so de me kon ma mo kon no den na o pese e ma o ite mbe se o muju twa moja fre ni e ma me muju chonde muju twa moja fre ni ma me na so o so onyi ni sen na me ame hu de me na boy no mpe ne biem o me de ana no nyumle no mo de tena ase me ka cho mo se mi timi ni njai me de me ka say me odi obi kan bia ni ho a me na me ho me bisa o se unti me ne ntena biem mo pe no ana wo mpe no o me de me pe no ba ndo so ntimi ni ntimi ana o kasama no me say wo pe na na wo mpe no me de me pe no ba but de open no but then ona so ntimi ne mentena bi ba me enti wo ba no wa busua mu nyina wo maame we e maame ewu wo maame ewu pa cha enti wo no nana na wo ho wo maame ni nua bia me maame nua no ono me maame nua wo na e ka chi wo ba akope oye ba akope enti wo ye ni nyina no bia mehwe wabusua ne mo bia nso mo fie o ma menyim ni no ma na bo amu na twetwa hospital ka bibia o se wo se be ama ba ko no nso na hwe wa ma nso na hye ni mu ni de on na hye me ama me wo ba me wo ye no hospital ka no mu on na twia o mo no sa tam na scan ni no nti abusuafo ni betwia me ma me no keto an e betwia e kire no nya o sa de bread be ma ne sa de bread be ma be no o we sa bra no wa paid owa piedu ono nso hye oye ganja man na ono tramo ne sane man but oye ganja man so e ka so be ganja man anti oye ganja man nti ono wode uko ni fie pen woni ba bia ni fie wo ba cha on do free kro ni ma enti ba me na ti eri na opese wo ye ma o ka kire no na nsa na makone ho amen na akokasa me ba se me ka chense so ntimi ne mentena bi mu de a ena me chop money nyinse no so me ni obi a me de be ma no me ne na nyem ye nti every day bi am anopa ma gi ni 50 cedi anwumre 50 cedi nti me se me ka me nti na mama ba ase wo se wante kan foforo me se nyinse no me ni obi a me de be ma no on na nyem me on na di me nyem me on ko ka se ye nya DNA ena me se ye DNA de ama ba fi se me fa wo chi mo ko ye de mo be de DNA ha DNA me fa wachi me fa be me bi enti maba opo me enye ne enche se me na ebebu aka me koma anase DNA de wa akra wa ye DNA wa hadada ama ye hu se obi fufuro faawo wo se na wonyem 3 months na wonim se wonyem ana de se aho kire ba ye che no nti ho no na me ho kire me no de aho kire ba sa no de o ye different by we ni de we ni me fa na chi da ebe pem ne nti we ni de ye ebebu aka no ko enti de hen mum na me pa de ne no de me se wono nkonko fa ba ko ne mra eti be ma ba ko no onim sa akoda no eye bra yi dia na still a wonyim ne nyina no oda so ne woda ani pati mo din fo be no onim me so na me nim no hye me a e ma me wo ye ka kire bra akro no to nkrama ono nso se ye be ye DNA kro no a agese ono nso ha bi nti bodi din ka kire no se de papa no ye wo no aso aba on fa ne se kan mra ne e bete ka kamera ni me ka kire no on share TV na me se ka kire no fi dabi obi bete abona ma ne nti ka kire no bra ko fi akra no se be se ye DNA lo me no ni tunchin ene me ne hye de ene ba
ɔde kofi deɛ kofi rasta kyesɛ wo deɛ wotɔ rasta fo mu no kofi rasta efiri tunchi kyesɛ rasta fo line na wo mu adwoa God have mercy upon us. Ukunu ɔde sɛ kwadwo na you bag kakra na nneɛma wo mu agudie wo mu nneɛma na wo oh you feel free you see nkyɛn akra ha de ayɛ reform ko ahwɛ la we so a tin show why na what to say God have mercy upon us. Obey kwadu a wo ball wo free ne komo ahyase nyina sɛ wo teye boy nkomo yi anu mako na ye ntie wo so de no Dana or say, oh, home, we keep in us. Madame Fubia, I'm in a shadow. Okay, could you have my honest kakra? Madame Fubia, I'm in a shadow. Okay. Saturday, Mr. Clubicula, or a friend of Jas, good thing. Now, who do a corner soon? I won't him whole life. I'm a staff and I'm here, oh, when I'm free, on one eye. And Abba. Okay. Tinamini, you may be I, and I'm a casse, I say, you may waha now, or more than it's maybe. Na me say Chloe madam for no and I catch him say we keep him here there I appear do say nti anya there nkobi na obaye no wo free kono obaye say obebo brand na wo dan ifa na wo da am wa abenase I wanna me na ade na wanna me na masi fie okay to aswe nti I wanna na me dan na kiss fie ne kiss ni na ade e wo me na me hwe fie no so okay sa to ma me ko hu obaye no me mistake ni say me de no ko fie no na menim sɛ ne wɔyɛ de ɔteɛ ɛna me so mede ne yɛ de mede ne ko fi nti me na ba na wonim sɛ de ɔteɛ sɛ sɛ nkyerem ɔse ɛda na wo se ne pe wo keep na se no ɔno ne sika kora na ɔde kɔtua hotel ɛwɔ apiedu sɛ ɛnam sɛ ne sika na ɔde kɔtua boy no onim boy na ɔde me yɛ de ɛkɔ apiedu hɔ no wo se ne pe me se ne pe na bo ba se be ma pe a be ma se oba pa enye be ma mom na ana wa fa na nkwa piedu na abenase na wo de ne call hotel awon na wona na da hotel no be ade achi yen de me de ne ko fi am chasa den na sa da no manko abenase na mko da hotel atamko na ade asa okay na hotel na na hwe ma ne tua e so se na down for na od me na boy no de me call no onim no ne de no disadia na down for no nye de one me na be ye de e betina enti wona se wo pa na wona se ne pe which is which aha na e de no sign do se wo kire na down for no o se na down for no aboa no so ama me be ma wo pe be ma ne na ye de atina okay na down for no tiko na aboa na ma o de obi ablem ne tia onu abetua ti de me bia robede obehwe di sata na me ni ndi nkomo ehu ba bia o te ne me yi ni ti me o twa wie no ansa na me ne be di nkomo ama na ehu ba bia na wo kotu obo wo ma ne ese bo su bi kwa kotu o ne de ye kosepa ye ho ka bibi kire o sata no ma ye fine ti no na wona makono de enso na ona makono de ade na ma me ne ko sa enwure na tinye fine dia anka wo ne no na okay ye enkoto aso ti wo de ne ade chi na mo ba abenase ba benase ti e hona me de ne ba efio no me de ne ba efio no atma me de ne ba efio no so le anu onye de na onye hwe ti ma me bi nso rent me na dan na o no no se kwaju ale no wakofa oba ba fie wa oba no mpra onye hwe ebi onye hwe adwuma be na ya wakofa oba wi ayede aba ti me ne da wono na ye have sex na ase bi table bi si wono and I said, no, my beard, a good so. Center table. Center table, and I blade the other. I dazzle. And that's so. Once again, you have a blade, you know. Hey! No, they are there. No, they are charming. Adua! And I'm say, I don't know the blade in the charm. Na blade in the I was saying, or say, of a bear, be a na bear man, I there. A chanabo, and to me, when we say me chanabo, no boy bread no na kwato bai me timi twane mo sister na be ma na twanabo oyima o kasa ade a wa mistake o boa bread no no na kwato bai me nka me fa ma ambo so me tobo ansa tobo de wo kaaye no sa ta bread no an kwato ama ka me ni 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 mojafra adwaye
Oh, catch your tobo. Me batch you. That time na Mike no. Afi na no debo. Wo say one no eba abenase no. San ko hobiem na yenko. Ne ba abenase no. Ya be die na me say ha na me te na me na mu fie ni nti no. Oni ha ono. Eti ya da ono ma ya have sex na wie no. Ana mo say me blade da center table no. Na blade the two center table so. Oh, say sa ka me nko na me te. Nti mi wo nyoma bi ye den. Na blade na de ye na na. Bu more. Okay. Nti da ho sa. Me nko na me te na me hwe fie. Okay. Me na fie na me hwe nti me nyoma me ni me nko ni ba yi ni ade ni. Na e wo ho. Nti sa time na boss say Sabra woni ne have sex de okay na e better be. No daytime. Every ade. No daytime. Okay. This sometimes na me ni adwuma bia Okay, nti mu wo fie sa mu didi ni mu di sa. It's on of a blade no. That could be you don't of a blade no here there. Or the charm na bu say. What the try wo fa here? Aha, I know the try. Unsearchi. One team say, "Hey, now get obekumi ana." Me say I do obekumi ana. I was say ono no fa be ma bia on ti say na be ma no. Ado ge no. Oyi na ma. Aha, eti me nso me de me na ma be fa na me de na ba fie de. Okay. O ma me nso me be di no ene nda enye de. Yeah. O ma me wo no ana me mfa no. O ma me fa no ensen twana. Adwa mansa, wo se na wo mfa hwe o. No, me mfa hwe. Wo se wo mfa hwe. On se mo ka. Ondo bana wo kire mo kire ono are woman on te de o kan kwa hwe ha. I say ono fa mema bia na mema ye. Eja me. Enti una be so unya. Iti o kan no the blade ni twa no ye da biem. The blade ni twa me no. And I'm say na eti ho na no asa fa scissors ye de. Hey! E wo ho no ma me asa me ko na me kan. Ni na wo da ho. Na ma shata de. Apple na je me sa me de na ba fie ho no ma. Like o sa be ye de. Obeyesa. Oh. Eti adwo mo di am momenti. So minim so hu se me na ejapade no na wa me na we man yes I know like me no kra no me man tiase. Okay, enti ofa paso no de paso no ye den. Ode paso no gina me so se chinchina me nye. Ansana anya saade a on free fie o anya den enko na ma me gitie fie o na ma me no kura wa wu ma because DJ ba o kan me tie da na o frame na me na e be ka se me pam hu nye den me ba tobu ye ho na ba bi gina de enya mfiri ho na de da so gina enti otama paso no de gina o so no na o ka se wo ye den se no watwa wa wi enti onu su twa ne de I don't know su twa ne de mo ja ba pa twa me de na no de ye de audition no o mami asem no kra na me ka me tie pa ono ne fa grade no audition no de ye de e she na no audition no pa mo bo ate ana o chinchina no so ye de o twa ne de tini nya na paso original so yes ana ono so de ne de ne ma o it anche bia na sa case ni nya eba ye no da bi nti odi ma osare mo ka dai na mo kan ba che no de yan ka hwe de ni ase odi twa me na odi hye no num na ono so de twa na odi ne de hye no num eno de yan ka na so ne nye wo jafra Mr. The boy ne kan one from him me tie wa che na nine ma the boy ne kan oboa say me ka chen say me ba nti amanfo akeka nsem bi a che no no ne di bi hihye bread obi mi kia na o ka nsem foforo bread no na kwato bae ye twa e ma ne ka say on fa machi on fa machi okay e na me so me ka chen say me so me fa na chi biem enti wo ka say wo ya awe e mi enu ya awe na ye moja fra na ye di na wo twa paso si ni so ye me ba cho man twa paso o ka say wa ye mistake me ka me me twa paso me fa me na e ja me ejano me na me de na ba fie na de na aya pem nti ana se japade nti no sa se pem na yi no eso kan ti na utimi obi na me sa atena me ntimi ni o mu ani mojafra ade nti na ade o mu de o mu mpem ana ye me ma sin wo mu a na me be ka che o se e me ni na wo emema ni na wo minya be ma na ntina wo aya wo kan no na mo mi ma kira se na me e kira o se kira me se no use for guest o
no use for guys that that means for guys no dey hear me e ma me yes ade no forget no dey o say so adana na ponche ba bi obeko bia na me di na chi forget no dey o say no use there o use no dey fa wana o pa che say me hu ne foforo no me hu ne munu no use for guys nti eno no o ma di moja fran so ka say me chi seasons eti ni so nyankopon twa ne ka o fa te san ne ma me o say no what o twa ne ka no de te san na ma me what say na eya ne ma mi amafo na age kan se ma che me na bi asem ne ba me anya me ya ka me fama minim titi what say ye ma mi enu nti na woni ne ye moja fran no ene se otimi pem yie oboa ena obehu ne na ya japade no pese o be fa japade me nyankopon fa bɔ ne na me japade no kra ma de awie na wona na me Oscar se me ofa ja dede na wo ye nam de me nya kwa wo na na Oscar se me ofa ana Oscar se na me na no nkoko we ekulu woni nkoko we ekulu se ade ya me nya be ma ne ntanti na edi moja fa hyen sem bia okeka sa na oka wo ka chiro wo na no di yo boy onim ka se ti do ka bia ba je di onim me ni brave and Jesus so na ohima wa o sha asem na boy ne kan na nti no kure ana enye no kure me diseases me oba ti be ma wait wonu me oba wait na me diseases esi be ma na si fo nyina nim se wo me de oba kurumo awrade nyankopo me de oba kurumo na se e wona ma mi ntie no me ba wo de yenko wo de makama no atum na na yenko kasa e de oba fie no wonya hwe me nya na ma me no ma me bi su ti hotel ha me na na kwadwo wona na de wa ba asisi ase na na bo bla obofa oba bi e ko fi ofufu ba ma me ye di moja fe ni o sa na ami bese ba no so bi no fe bese ba na me nu escana ne di efi se wonya adwuma bia na mo ye lie ben me me no me ye lie before say obi a won ma di mo won no me di moja fra na me o sa ma me ni kromo for boys ne ye lie ansa na ye dey ato adwan lie no me nti ase lie ben say me no mo da before so ma me sika me enu dey ato adwan na say ne moja fra ko wa say no ono na kaka chem say me nya sa so na papa no so kwadwo me ba kwadwo oba se boy na nsem no oka no won hwe ye na aso okeka nsem bi ehyehyem nya me twi seasons sinus me twi wo me twi seasons me ba tobo nyankopon fa abon ne nche tie wo be bre pa wo na nkasa mate ohima me di seasons me wo akoto bread aba na me di amoja fra no wanti ase na me ba ye di ajwa ohima wo to ba bi na di bread e twa wo achekehye ohima ye na santa me wa ko fi obe 3 days uti wo metimi atambere di de twa say ohima me say enti be me wo san emma wo ne mema foforo deda eda anya ska before say dey ato adwane wo efie wo de no adwuma bia kwajo kopim say case ni ba kwajo sana me ko me fie kwajo asema wo ka no yina no wo san de ne ma mema ama me ma ne nchire mate na me se sa te bia no oye sa te bia be udiska line na me se oye tie no now ima Johnson dem besem asem na mi ya David Johnson dem who dem an nkasa na me ko Johnson pese ye wo TV so me da ma ko Johnson ye nyina Johnson dem mi so de me pa e be ndey yempon aha e kwadwo tie tam na me se sa te bia no na me so me nya de me nya bia no ye te bia be kwadwo sa line was me na me ne mai enkofo me ma ye yi obi anim se wo ye sa adwuma be na me na me nim obi anim so ye de adwuma sa ahyewo adwuma no no bo sa ahyewo adwuma no be na me nim okay si asasem na me ka so ho na wi akokwa na nya de abo me na me nim sa ade no se o ye sa ade no me na me so no ye sa ade no so me nim ye di eti me ko fa na ba fie na ansa na one me be twitwa blade na ayi ni nya no ana one ka che me se opement no me pa me mo no ni promo fo nya de enkola ni de yefend di ana wuti ase ano kwa na the problem na ba ona omo case be bo me no omo se me makofa ahyewo ni aba kromo na o disturb kromo ena one akwa bi call aye ena ko papa ni TV o se se ni dem nyoma nyina ntina ma kromo aye de
afa mo tan say de na me balance ya me be ukru mo so wo be bo bra na wo de oba bi aba na wo no de na town running ana me na ye town running obi anu mu na me ado aye ko na scan ba na asho na so ye adwuma na ma asho da me na ye adwuma o ka se me na me ma ne ba didi abeti ase ashawo no so eno na me de to adwuma o ka che ma me se me na me ma o de me ma na ashawo na ma me bo me de to adwuma ne di ti ma me na me ni se oye bi awon na wo ye se adwuma ne dada na sa adwuma na wo ye dada o ja be obua me ka bibia asama obia ni se wo ye tango obia ni se asafuna na ote me sata no me na me mo ashawo me ba asafo no na wo ye se adwuma na me jaye na me kofi nti sata ma boy we obepa me no me jaye se adwuma die na ma wo ko ye se adwuma no asafo ba cha o se den na ma do hu ko hye sa de ni mu asafo ana me ho kire me na ya ho kire me wona na ewo fie kakraka sei dan kama wo fa no mo ho die pa na ma wo ti emi free mu ba na mo be 17 years na ache enti we no sata na we no me na madika wo me ma me ensen chobo 17 years na wo me na ma ja adwuma no kura ne be ma atena ja enti obe hu me na me ne be ma atena aye jai ansa no nu be hu me aye de ase me pe enti me bo ye sua de he adwoa enkomo ye di nyina no ye di sebe ya mumienu di ehia etitiri ye nkoda na omuwo mu no what you say any one kasa with safety any be man safety akoda 3 years ya wo wom ne de wo nyam no ntinti me bisa obibi atomo na yima no 17 years no na wo he na wo free baby a won besen ko bo ahya wo sa tam na me ye metena na em nyam be si fie kura wa na eti araga na mo anwunaga na enti akura okay kasa na wa ye mistake okay enti adwuma nya ka che se me na ma odi yes adwuma mo an ka je se me ma me de yes adwuma na wonya adwuma bi anti akwata abia mo nim se adwuma no na wo ye enya no adwuma be na wo ye de mo fo ka che me se count game na ko fa na ba na wo de ne be ye adwuma na ekrom no adwuma be no ye ma me ye de to adwuma now there be as a boy no wo keka na me bia nya no wonya adwuma bia na busu afon so kan na busu afon na busu mu adun kan ma me na busu mu adun ade wa kasa na busu mu adun ebi se me hwe ni nyana mo de ma ye na ni nyana mo de ma ye na ebi se we ni nya pani ya tiri se we be adwoa o ma me wotimi ka tem se o won fa o fa me ken ne breme ye twa ma wa ha me kokono ngum ye wi ya me ko je akura mi se mbi ojo keka ebi se ni tie ka se me na me do ma mema kwa bla so wo ba sha wo da wa na de me ma mema abla du nya adwuma me ni se adwuma kwa na yo bi na me ni se adwuma kwa na o yo asaf se vi an akata ne ahata o he ma me pa cho de na ye yi enti sa bre na na wa me ba satane lo ara da na uni me so me na me kwase aba na nka me fa anya hwe na nka se me bi kwa ka me nya be na papa bi ne nete na wo ye ka se ya wo size ne se wo na wi akokọ ni na me so kwa ma na ejiji fo wo eto ne wo so wo bia ni mu se wo ya so kwa ma na ejimi me ya sha woni wa na woni satam na me ni mo enti wo ba satam na be pem na me ya sha woni se me nim wa hwe o ja se me nim na ka me ya sha woni ka be pem o ne nkasa ya se stand o kasa no wa so ke ka nsem bi nya sa na enya no na me de ba yo me bo ja fa na be se mu twetwa ma me enu ti na me enu ti ne yesu e bi sa so anden na be ma woni ne te na kwatwe blade si so awia kete ekwatwa ne nsa achi na dia fa so ti senya me na me twi bread no na so bread baby sister enya na be is going to deep gwa na na ma no ke ka no mame brofo do ke ka no obua enya na bi se na di dua boy ebeba no do ka no bread no okoto ba ye no ye to o ti asesi eni mojafra no enu ye but what you mean ka tem say me go to bread and I'm the try and I'm the scissors esin so you are wrong obua a mistake things and o ye obi na men ka me ba wa wie men kasa on say na o ka say o de me ko hotel no ko twa no ne de sika enya me sika na me di twa twa me tobo aya na okay date na do sika twa twa satam no ka che me say sika nya de enu na satam so we keep ase obi abo obi aye fine na me so ma hu sa me ntimi fa anko me fie atons e fie ebo wana oba se be ma se oba pa oba na de ni ko fie na be ma de ni ko fie be ma na de ni ko fie so
hotel wadom no satam no hotel no na danfo ni diska ni bi ba anya me nko amisika e na me so me di bi ba e na ye yi na me ne na e me ansa na da wo ma de echi me anadanfo no de wo shakra no ma danfo no sa no ti okeka sem ba da be me ti kanse na me na wa boy nya na da hotel home ade echi munya am ne da e chira sa no so le ko e o no da fom no da hotel ne fom o e chira na me ka chen so dai ne ka se wa ma me je de a me mfa na de enye de e ma no no onye de onko so oji ne share oji ne share o da fom o chira sa no ma me ne Kwadwo e ma me fon kra ye de e ko di ga no ka se fon na ba ye ka no se fon na e won de ye de ye dai no na me dai o dai ye share no on se mo ka o wa keke egu me ko me bisro ma Kwadwo akoda na de no waje akoda no obayi one na nyinsen baako de o hye yefunu mu ka ho mienu ade na wo si wontimi ne ntena bi oba na me ye adwuma hotel jansha mitimi ye adwuma e bia 100 cedi 1.5 na e bia me de ni nyina ye de ama oti o di machi bata jansha onya adwuma bia o te sport asesa na o stress ko fuska bia pega krama me bia o ma me twejot bia e se onya show na sata ya na so we me so mo kwa no a me so me ye adwuma eti me ma 50 ajuwa mate o de kasa wi bien ko Kwadwo e bia ma bo mo 50 cedi na me se me de commercial kira to aduane dia the man 50 cedi a dem do 30 minutes no asa be gina me so kwa no se ska na ye de asa me sa and am say adwuma be na me ya me ma wiska 1 2 bia 30 minutes asa be gina kwa no se me sa ma wiska adwuma be na me ye no ne me ku kwa no me de no guma ni ma se and then the be ma oti oba nche wato fomu da wa me tie wa obi anu ma wo na me tie dem wa fa me se me ni dan wa hanin ati wo Salome mu wo school ni mu na wo sa okay wo international ho no o na we guy na tele me che ona say e ka Salome international school a waja be pesam che say Sabema abi o ma no moda me ma no mo come anu na Salome yeah okay nti ne so na wo tie ni nyina wo de ba kwa ho ba bedi watem yes okay o de ba kwa no e bedi matem otimi tutu me ni omagu no yes style bi ena o mpe dwale no enu gwa say basa kwanu so na me adwuma no na se bia no akoka kire bi na se bia no akoka kire bi akoda no wan sesei akoda na bede ne kokono no adentia ono ana kan yo me wada fo o class asem no me so me wada fo ona aka chen se me fa o ba mre ena me de ne bre ona wo se wo de ne koma maame wo de ne ma maame right me na mo ma bre nti ese wo de ne maame ano ahwe nyinsen na me de menye mu nyinsen waka wateko ama to fuate se ai nyinsen enyame na won se wafa be ma fufu bia na obi o se ni ska na me mo sa papa no ona o me ye je no tie o sa ni ska me ni na edi papa ne se ni ska me ni na edi me ni wonu ma o ti me ko papa no e ko ji ska me papa na o so na me ni da o ka kire me fe papa na me ni ana e do o ma ono no ka se busuafo we adwo amansa me wa busuafo we na busuafo na oba kama se nti o ma hwe wa menti wo ye se nti eye hey sister amoya no mo se me na my forget madam ya tell Kwadwo me ba wo ba tie obi agba sha wo 17 me ba sha Kwadwo me ba nyankopon fa mbo na tie Kwadwo me ba sha me na me ba sha se me na me nim se adwuma se bi na ona wo ye adwuma mansa na me nim se adwuma se bi kwa adwuma mansa a normal person die ni wo fie kama etimo betum ababeda ha so be ma no onye papa nti no wo so na me wo enam so ma me tena mo ne no me na me na tobo ese wa se me wo so no enti no no e peda adam na oba na me so me di na chi e ba me so me timi ni nya na mbu mo ha ye abusia be hwe dan yi bi ha me na na fi enti wo mpe ha me se me ko mo kan me ko fi se ho na wo tie na Kwadwo nso wai onu to afi oda ka mo hotel enti no oda he fa me da me ne da ka mo hotel adentia enyu ame ka chen se me ba ano pe nti me da ka ni ma de
Ensa am kofi aminti. Ma me ne ho no me de me nko na busia fo ni na di na se be ma. Ye fi okra de. Oba efi be ma. Asa me de ma ko be de wa ko fi da. Tie kadwo. Asa so atra me fie da. Me ne wo fi. Adwo amame nkasa. Atra me fie sa me. Ma atra me fie be Adwo amame nkasa. Ye pese ye hu wo nana. Efie wo ne wan ho anete wo. Me ne me nana, me nua me mamo, me nua ba. E na me maame ke to ane de ne won chen. Me say omo fie on we na e normal, omo nyina omo nya no. We na e normal. Me na me no. E dey omo fie o dey. Mo fie omo hwe de onua no mu nyina ma. Me won say spiritual so ka wo. E na o de ne how. Se case na wo pese. Amo mpe ma me say. Da bi ente. Me busafo hwe yo wo beto dudu me nana matem na wo jawa busafo nkwasiafo no egu wa bodampa wo nya se mabunya wo busafo no mu nya se mabusafo ada sa nana no se busafo nana wa ka che mu bajo me ba wo busafo nkwasiafo no a wo mu Dabi mo e ma nsem bi wonu okeka wo hwe na me nana no stylish we be fan me nana wo etefa Don't so de sorry kwa junso ajonso me wi anu adu so gba konya ni ati ya do ma me tra se me kwa anu ma jonso o ma me nana nyi no 85 years me say tie dia me ka kire wo no tie dia me ka no kwadwo me ba kwadwo tie kwadwo mimi wo sorry ana tie dia me ka kire wo no ke cancel wo waje busuafo fun no ada na na be yi no mic no be yi no dabi mintimi me ni de yo o ma mesero wo busuafo twa se omudi omu nan si fom e wo wo won say e tie de me ka no won say sister what you want wo kala kura wo no TV so mpo no obi hu physical say de wo si bosi ni wo kala kura wo no on say esa se wo bi gina wo busuam na wo yes ye betimi kura aboa wa ye boa no ye de nko rehab center ni ye show na wo ye nipa wate na so ye Ghana ni ba wo ye bia ye wate and say wo hu sa from 17 some work nyina ma chocho nyina o 17 years and na wo ko bo ba si bra wasafo and enum wo di awomiensa enti abusua na ye ka abusua asem say wo ma me ni ho a enu bi na no na beg mama e ka no me we na mo 2 years 3 years ma shedan and na wan nani na musa ba ya kama ah me person me putting it straight to you say mojafra bia ni ho ba bia ade na mo ye mojafra na me ka bia na da bia person me ka che na da bia o si mojafra no kwadwo me ba chobo ade na ye mojafra ma me enye mojafra ade na ye mojafra kwadwo se ya ka ya no atafre de ense aye sei no mo de ye sei asanu ye no ye twa ha o ye ntwa ha o mojafra wa na di mojafra we twa boy no do okeka no okeka no shame ensa no mutwa hefa ye twa ha twa ma chi to there me say enye mojafra me si twa ma ha de mu ya na so no de aye de ade twa no say batiete akoda na wode na koma o ma me no because of mummy enum situation no ani said ye mu koba na we say na bro ne ade no ma akoda na wone ma me ne ho mate otu de make no ma akoda na enwone ma me ne ho na ewo mu a wode wani aye den akwa no ne pe bibi ye eza si enya wo nana ene wo fafo ni bi ne ene wo mu kasa wabusua ne sofa say sa na ebe ye no vi say ye re Ghana nipa ewom ni nyina drugs say nipa bebre hweba na oti am hwede na esi fom ne mpaboa enye se wo ye dirty o ye kase wo ye lodi boy ne nche se wo ye dirty na bibi o o ye very neat but drugs nti wa branka wo betim same nka wo ye electrician akwadwo enka bebo mesin adwuma wo betim aye bi shadow ne nko ane adwuma nti free so wo betim aye bibi fufuro bia wanya mfie say on 27 years look at this it's 27 no wo free kononwo abaha wona na wo ba biti wonfa wani ntofom empe bibi nya tramo ewewe na red na wi num ne ade kwadwo wonso hia rehab wonso hia adwen sesa o ma me wei o kora o papa wei anaso o kora ye be hia o ma me ne o papa what you say me papa do ne na jai me ma me dia ye betimi hia o ma me ni ene na kasa na kwadwo shadow ni yankasa shadow no nya adwuma
but said yes say kroma mama shadow na ye ne drugs na boys na no num ninti no so obi kura hu say we yes adwuma no a pa bibi ye ade adwuma na onya abaye Messi no kwanka minyame ana unya mesin brame na na nkambese nkamisi ba bia wanum drugs na koduru no de obekwa kohwe kwafo magu pensa no dwuma na ye uti ase na yamwa wonfomfo treatment mu na drugs ni feel system mu na se mesin na so be ya ye bepe obi de wahye nensa se be ye wo kwafo a omu wonsa no dwuma carpenterfo bi no mo hye mesin fo bi no mo hye anum ne ade de obi a won private life but say kamia koye say Ghana meburu ni nyina de drugs ni say wo mo huma ye hu de say yenye hwe abaya kama ne abema kama asemu ayete aye kan eye ni brisampa ne ye kan yo owa busua obai so wa busua say de ya bibi ye no ofrim abusua beba beto adaka ye poster abetena se ye yesi de hye afrim ye koye yie nti oman ebe ye yie de kwajo se mesini na obeya ye betimi aboa wa ma waye wate amba chomeni ba bi so ti o na me kwatan oba no wa ode na so say wo na na fie no so ai konongo da bi so si abna ase ho no pese me de no mo si wono manfa namba obi anti oban de je say no woni ni nyaye mo besa atena me busu afie ne de me hia no wo mo hia no wo no me chese de onu ne pa che ne se ne busu afie onu abranse onu no de na me mansi wo ba nka da say different dan bi na me ne tin e de anka mo ye cool adwuma ben na wo nya obeye me ade ton kra nchine kra me nya kra me so aton ana bosses me ma ton bosses ne panties da nti yemfa biscuit ne tofen so hwe ai aha me ton ade me ntimi ton ade kwan ba me timi aton no fi se me sori anopa me de beko echima na maba ena me say yemfa biscuit ne tofen so hwe so betimi de akwa echima wuni ba bia school bi woni ade a betimi aso akọ ai mo de mo fan so me hwe ujidi meji nko so yensi base mo mu fa ntwa ma no mu fa mo twa to so awie no wo wansa biscuit wa cha manasa menye sa eti akwada no mane wono ho kwadwo ni sen wo dia ni sen na de menya sure say me dia ho no ni sen e wo dia se ma otimi keka che me ne dia eno dia se wa wonim se wo fa bia ono so fa bia saa e ya ire language na mo ka eti ni sen ti hwe no kosi se obewo wafa no wodo no ti na woni na tena bedu saa mbere hwe no kosi se obewo owo a ye be ye die ne na mam what you say kwadwo ngwa se no de agumu hotel janshi wona ya na botre abedi ensem ye hwa aboa enti asem ba se de o kan so akukọ owo na wi akukọ anani abo no saa asem ye mfiti preko pe enka ye kanu kakra what ma say ono aka ne play say owo bi a nyi se no de mema no enti be si me fa wa emi obo amenka so se me fa akura na mre no no fa na me fa nyi se tie wa da se fo ma tie ajowa ajowa bebre wa apem so tie de maka sie no wona me di si iti nkasa bi kwadwo hwenyin sen no wani bi sorry wan fa ni bi efani me nti hwe no mane wo oti ase ebro ne sa ne manemani nyina jai fa wani fam yenso ye de ni fam around ha ye nyamesi ni bia ye de ne be hye wonsa no wakire wadwuma ya ye betwia etira de no so obeye nko ade a na fe ya hyase ahwe anamo ebetimi ene motu na ebeboam what ase okay big mama enkomo ya di ibrem adwa menyini ni ba ku sei ensema wona ne kanyina se wonya ade a obeton ne ade nya oboa wo me se wonya ade a obeton meton ade ama ton bi da wo hwe nanimu a ho nanimu ye innocent wo no ma bi ho but so obese san life no ohima ginya me bam ginya me bam papa enti adwa ye tufu se sa wabrabo so woni mani monyama wo kura wo a mewura ho papa hwe na no ba ho so wo kan se bebre ba wo sesan na minim se nka wo ba ha no
kano me bi kura besesa on se da na wo bae no suban bi wo ho a ende wanka se na wo ginam ene de wa mo so da ginam no kura se wo da so ginam na ko ba wonyem wutimi ma ba ma foforo no koda na wanya sika na ado this is kwadwo kafe mu fi adi am efa ba di magi adi because suban ne kura wo no nti adwa sisa wa brabo okay evangelist kakaka na me komani na ma papa yango po nchira yeah ye mo kan nyina na say ye nua be ma no o ya nice guy ana wonso o say Messi but emfa baby ana numa ba si no Messi aduma no ka chakali ene ka emfa Messi aduma no emfa shabu no bon shabu bono ene ka pai no ene pekin kan ye wo ye na ju sika na fe ba bi fa ana say ye betimi so aye sa aduma no say na na hima wo say o mo ba na sua aduma na wada o ma be ma no nso asua aduma na na hima o wa aduma bi ye ye wo ayi edin bi a potoka sam ye frɛ no ayi sodamai jiso hwi o mu nyina moja no gu ya do ko hospital lumba bo nyumbi yes lumba bo nyumbi o say yawe wo minyaba enyawe wo katachi eno mo de tete mo wura keke ya fanchi eni da so obo bia o ya wonyu bebiri ho a ya ba tete mo ni nkofo we mienu moja na wo mu nu we die na ye C2 yo ba ma no so die na ye 3 yo sa moja na ba mu a drugs ba moja duma bibia ni wa obetun ama na ye yo this ye hwe moja ni nyina egu na ye lodu mu moja afoforo ana nana himade ye ba ko so biem no se ba ma no oba no oba utimi ka se me boy me kogina makogi ska ba me yadidi but oge we no nana hima me nso na me nka mo mfa nchem wo de ne ye bibie enyeyi aye condemn girl no boy ni mo ni apprentice say oh nana hima you ask my view so then your view is it can never correspond to mine girl no aye condemn me say ebe ye so oba ogina mu no san be no drugs to come back to senses no na rehabilitation centers ebuo no eno no omo moja ni nyanyene ye na ye omo ye we ye no eye A2 ba ni de ba na oto sesie no ohia na yi na ni problem kakra na ni problem kase pa na ye se onya ba bi na no nsa eno ne ha no nemom ba na nkasa pa de ani da so kakra wo mchen ge na ndi akokondem okay abusua enkomo ye bedi akire na ya hwe ekwane ye befa so a besi dwumade ye de boa oman Ghana be ye ya efiremene umienu eno nti sa pepepe na esese ye ye no ana enkomo a ye tena so ewo fidua mu hanom se ya eye sofo maame eto ayen na nasem nyina ne se obi afefe ne ba na asamuno ekodi police station ye di bafie na sade na dwaatoa no si ba no no hwa ne anu anyan enu nti oso dwaatoa nim ade chi ye wo ho a ne be no 15,000 Ghana cedis wanye wonum dwato akonwa so na wo mu dwato akonwa so no busumi mienu ni wabase obese emra no eye adwuma ene maame ne ofie ha abusunya ba ko no nso adrufia na emom no wonim say skins edem da me ka kire wo say ensansa pa no eno ne ade a etimi to ase na eyi free ho pimples friend say acne ahodo no any razor bombs no bibi e fansa ho de be ma ne wo ba de wo hia nie hyensa na se na nsa na hyewie no a wo say na dark spots bi ba ne nyina no wei bepepa ama wanya a clearer skin enti yato ne din skins yato apeti Ghana ha ba bia pharmacy shops akese ne nketo ne nyina mu no wuduru ho no mu a wo benya bi mesraw bia na wo pe no dodo atu anase wo penkyire mu fufo bia ye number ne 0241 820270 obetimi so afre 0504 485 984 na eja won so waje wo de aposia de betwu sen na betu kaka se ebeyi eye halitosis
obi oye ha kakra bi kura na se wo pe baby di uti afa apostle we eyi enumunka emasen no pai fita ya enya asemeketwa enunti enie eye Omer's original lemonade charcoal toothpaste me ba cho na we nso so ye Omer's original peppermint eye charcoal toothpaste bidie ewom na nuane nro die ewom twopo ya enya asemeketwa mnimienu nie mesrew pharmacy shop anase supermarket bi awuro mu bia no bisa Omer's eye apostle papa no ase ubenya bi udukuma se dia e wa Decathlon dan no mu ye ne solid fm ne din hwe ne mu sanso na kejetie Dubai so fa chebe ubehu ye ewo ho ye number no e 0244710306 obetimi nso afre 0243814661 na waje wodie kama pa menstrual hygiene ntina da wo ba media meton ade pa ma na ama wahimfie wa ye rese kama eye pretty lady sanitary pad enie wei emu odu ataban no tre wodi siesie wo ho a ema wo ho nka no kura da soronko e wo mother wet ebunso wo mu ebebo ho ban every infections ahodo ni nyina ho ba bia wo hia ba sukufo ni nyina wonum enyi bi wei eye pretty lady panty liner ehye mu aduasa wogi ba ko abosumi ni nyina wodi betimi etwa enya no nko Marcot adult diaper akase ni nketua enie sɛdeɛ ya debia woni poto wo homa wo ne onye wo homa mi anapa panti no we ya ba ya ebeboa wo sɛdeɛ strips ne sitie no so emu odin ententem na echi nsuo pa wogi ba ko a gloves no ensia na yɛde ahye mu na yɛde amawo obi ani je pant ho a eno nie sɛ nanka wo koto bi wo baabi ye obi Marcot adult pant me pacho enie wo hwe me free cry dia wo woni be chemu kan shi drag lane ɛho na wo benya bi kuma se obeba mekom traffic light ya Marcot cotton wool Marcot baby diapers Marcot baby pull-ups your number no any 0242770304 but me so for 0553291477 yan kon komo so memma sofo mame akwaba na mimisa se ne nante se ene mane na how to say baby aye boko jo ano nkomo ade bebo ye ne simam yenu se timu biem na yonko awie de boko me da waso hema me de ma sembe dam sabe mu ebi afa me ba e ma ne ko police station e ko police station no dwa to bebre bai e ma me peneso se megem amanaka na menji obi ya wan sili me bayi nti kaminji amanka na se dwa to ani si ba no megem amana ye de yaka eti bre yo ti me ni fanso yi ogina mu a se meja amanaka obeda mase me se me mpase de bia na meja ade chin o discover me me oba me se da ode o se menji no ode to ho e no ko na mfa na me de ko to ho no e besi o promise bebre se akwala na obehwe akwala na yare efi so mo ko obi ansi hoda obi me bi se akwala no so yare da bia na ya asna me de ne kom na e na me de be da mo se me pe atentene ne se mo mo ame na se me krenye okay yo opanyi na to wonchen woni no e ba cho mi ni no oni no oye hwane ya boy ni nua ono na gina asem ni mu a okay jo papa na what to say bibi aye boko oh na ma brother atimi akofefe wo bi ba 14 years na mo yi mani mo akwhye bo bebre na mo san disika akoma mi se wonye still no mo jesika no na mo ko madam me timi nyesa okay me timi nyesa o mi yankopon ni okay me ma mi otie case ni ba ya no me na me di case na tinyina e mo ni he me bisa no ma disrespecting da me nye bi so da okay me ginem ekoba o kaso de ache me papa ne ma mu nyina ekoe akopa acho kaso de ache okay yamra yanko ye chikakra police station one e ko report case no acho ma me ne ko report okay police station ho de ne ko so ho eno na ma me iboko adubi na me gina Ghana me ye Ghana ni na konwa kese yi mu nti me gina konwa mu kansa police fo nyesa eti boy nkomo kakra de ne si wo police station le ko na mo che na napia e she mu 3 days fine and pa ma na chi ko funi pa na cho se de be ya case no obitima ya be fini ya trans ne ya kasa okay any police for any akura no ne na napia nyina ko we also na napia fa ne fie no ko cheche ni nyom busa ni se of force no so one force no tobo
ombusa ne se offer say no mokoye enhwehwemu nyina o fie e wo fie ho e wo mu fie fie nyina ena posifo bi sa akoda yi say for say no offer say no ana ena akwara se wan for say no okay o ma me ne gina ho bi omo say o ye star ben o se ni dan nyina se ma me se me bua o chire ni nyina akwara no wankasa oh asema me kame twantro o chire se oye ni si o gina ho nti akwara ni chire style wo ye no nyina me se me twantro me na me chire se from starting if ni nyina me chire ni nyina no okay me ba me ni Thomas Obo Mike okay bibi nti akoda no ye kata nanim na mebisa ne semba kumienu bi na fe matwa me nkomo so ame ate say bibi aye boko okay money a police for echo baby anana pia ene ukoda ye no okay then see wo you do hono na police ni kasa kese kakra wate you do hono na police ni some their course na means ma occasion or say na me family sanction panis no ncha picture I dey bako court so police ni bisa won went mi ankasa mami she o mami o say o ye sofuba wo pe no kore enti de wonsu ni mu asem no mu bia ka no kore o si ni bia ni ho wonum de wo be ko a crime scene baby ade asie ko ehwemu ni e be bisa wasem a e bia wan ka hwe na wonum be ko sa na si ye Obisam says there are some my catcher and so I observe some of what to say home. No one I'm kind of seeming to make us said I'm for no trap. Me from a sunshine punch no trap picture. Okay. Well, Miss House said Beman or for sale. Can occur now, can say, can occur. What's it? Can occur now? Won't only in answer your won't toy a precon. Why? Obisa said Beman for sale now, can say. Okay, said there be. Kasa kese kakra o kasa there be okay eye home me ba papa to anko mo so nti if police station no na amusade na napia kushi ye de me say na napia wafom yeah maame no nti a chopa na be de mo papa ne ko maame no nti police station na mo ka say police for say omo de me nja be bi ntwanto police for ne say omo de case na be to omo de bibia ka bi because maame ne de asem na ba nti ye yeni umbu kama me na ese ye de ye ko ne ko panacho ti ye ko asem we na nura na me clarify no say possibly bia no be ka kire wo say asem we de ye ntimi nkan wo hwi nti fa kofie dwa ensida bia ye be ka kire wane say asem no yen ye de abre ye nti say wo pa asundwe sam de ehunu wasem ka say wo kokopa che wo fie na ne woni na nya ne ba say maso che opa ni mi ya kofie ansa na wonu ma yi amawo masema enra meka eni ma clarify me ho yenko nti emu na meka che me ma me papa say the police for ne come there no kro nti yenko ma me no ma me ni me nda me kona me pasa na me panacho ma me no okay no akora sa mo ba titiro me de me twanto yidi ni kofoko kopa ma me na cho okay pa mkuto bi panacho ti ma me ni de oyo bad time ya oni yeah menim sa me nya be bin twanto na ya oni mu osumi kwa mo ton ka se mimi ti krampo no timi bi na no kasa ti pa na cho sa no so okay amaso a chop ni ti ko back to police station the police phone say no say obeso a chop no dia che sa ne mo asa ba nti ba na mu sa e bidin komo nti ma me say the last time I call ma me say onji ye hwe waso a chop onji ye hwe esa tan komo we si wo he oh ma me ni fio me ko fio okay nti police one can say mu be kan o mu ntie gi say ma me ka ho bi police one no mu ni o mu de fio ne ko ye ne ma me ka kopa na cho okay nti mu ne ma me isa ko police station ho ye ko police station ho okay mo ko dey ni si ho o mu say I think so mu change Saturday it's a Friday Monday no say go back to police station ho je ko na police one say ye ko ye no e dey ne ko si ne say kopa ma me na cho o so ma me ne ba ha no ono so won ti asi o and I'm saying, Mama said, no, and the sign fast near Sunday day. Come on, only a copana chow. I think it's Sunday, no, Mamma, not one mamma say, me chanto on GPP, what they are chopping on a check. Okay, says it's tobacco, tea, what they are check. Okay, I'm paying here. Do you see what I check? As someone here came, Mama, dear, not the person me when they say, Aquaday, one day a year Haruna, 2 anamo, a year a Tabiamu school, 1 mark or a certificate, 1 year she by. Na police station na nikuni say omo de ombeje 300 million
Okan police station. Enye inside abontene ana ne kunu ba no kware say enye police IOT. Okay, nti na ansi wo police for na nim. Okay. Oje 3 million. I'm say madam ma yesu bibu kakra mai. Nti ye no mo kasa ya na ana ma me like we ka che mo say o so de a che dia. Ene yem pe bibi kakra nche enriku. Emma wo. Okay, nti won so yen clarify mami. Mami na nkasa mo mre ni bibi. Yeah, wan ka bibi mre ni bibi. Okay. Nti ye mede 100 million SMB man the call no kwan na wo meni madam bi na koy be koy no na me friend no betena ase se me mami e ka che se me disconnect to table apnes na man na ma disrespect no nti me first ka and to mami pe na me first ka to table so ma okay na sa kunya so ma okay me de man am so ma je asema me ma ko ka che me se oh me se me kam de man say 100 million so oh kra no say ye blow 10 million bi kwa ma de anu su mama ote Mama, what say? Only no. Me se me mpe ska. And I'm saying 100 million, me mpe 10 million. Te de o kan. Nse o say on chantro on disrespect o ne mum de o kan ye no bia me kan manka. Manka sa. Wanka sa. Enti mumu ko ye no sabre na hwan na na wo fie o. Maame no ko na ne wo fie o. Na ne kunu ne ho. Na ne kunu. Me busan me ko bia busan say daddy way akwa no way. Okay. So omko yi. Okay. Enti woni hwan na koy? Me I think say dey na me koy me madam ne koy madam ne koy. Okay. But me se man so ankasa because I dey no say o say no nim say me bend time me twan to because mama me pena sempa. Say me twan to a me twan to nyankopon ni. Okay. And me fa kunya so to so I so to ento kunya so ma me nyesa. And say enti ade chinye no ko police station to ko police station ko to atensa akora na ene ne papa na ese mama na bade okọ. Okay. That time now sika na kodi ni ho. Ko mama no enti ama waje. Enti ese omo yekọ ne like almost any police agreement na nyina ye police for say ye wie e bibie fi wie dia bade a no ma case. On bayi mas mama makoka. Ye ko ye no. Na police for say papa no de o say scaniswa. Say ni nyina scaniswa because want also their chair ba me na me my bro 10,000 and what is scanning 15 and 10,000 me kasemba okay enti okay ye ne papa na kasa na o say ye ne chair sa ne papa na kasa na ne papa na ko gyen no say na wada wo ma o so ye mfa 100 kan sa na ne kun kan no say me nya say scam and I say sadia e betimi enya 5,000 and account pacho mommy pacho 5,000 and account papa ne ka kire wo say obaje 10,000 30,000 say you need to so obaje Pauli GH wadaruma she Facebook na shade ho mame yonko enti I want me say papa ne say nyanti 5,000 be count mommy me chanto and e cool fee enti me na commander ne say yin san go back to papa no because I say a chop an omunso mu yi enti me ko na me kuta koye de me say ko papa na chona me say ne ska atense ska no kra me cool fee ho me say ne true mobile money and my papa 5,000 message you ha me like me video a tell na me send this scanner we go feel mu feel any okay okay if papa net ho ya woni ne ka say sending true mobile money e ma ne papa ni mame we Christo ni pa o say me nya pa anka se na minim say asem ne be ko say ya ke no ankoma odi me sa me ya bo amwati o say die di kan me maame ne ya na yesi maame ka se maame ba me di ma panyini bia 15,000 no wonu mu de ba ye no na beti bom wonte so tew wugya to akonya so but ekire yi no wahwe animu a wo mpesika ne bia biem papa yi say eye 10,000 na wonu di kan de brewo ana ekire yi wa video yi odi akire mi video no stylish beje na ya mfanto so oko owu kunu ho eno send 5,000 ti ede na 5 no be ka 10 ne ho na odi band bom share envelope mba de nti ameka asa ene ensam ko asa na me penitete ti bitwa bebere da bi zabe man ka de awu nka hwe de bi sa we ne da bi mpacho me say wasama eno a wo kan ne say mama me kura de na me se me nyi sika bia fi say e chawpa na na eba no me Kristo ni nti me se me jama naka na me wo ho no mu di 15,000 ebre me na no kwa me di ba ye no mansom me jatu makonya so
opanyini say eye 10,000 no mo de baaye na duru se wo no mu ba amamako yi asem no na wukunu ka kire se 10 ne kura no ehwa enti obeji bia ka ho eno no de 5 esan be ka wukunu ho eye den na 15 5 no ba wukunu fo nso wutimi yi de ka 10 ne ho sha envelope ba asa fe de wonye Some America says some crab bread. The American say, or the 100 million a bread me. Beman a bar. I don't know one coming now. I know me and Sunday did you did you matter police station is. I did you tell me for me baby. Me pass some me Debbie and Co. And now we buy you. The other kinds of the same Mraya Juma. The other kind. But I'm not Juma. What you 10? Now can I find 10 or buy original? See me, man, can't say you be at his camera for the what you have a panel to buy a meji. Not meji because me 30 you may jiddy and so. Now, who did you also? And was same way in the person make me. Yes, catch them. Aquadano ain't and a ma. Min person me kan be bre nyesa nka me ka say bia you were expecting more scanning maintain ba me tell me you dey open say okay bia say me di for na dey ma ye no kra ne ye ka me nyi me ka chen say one cedi me nyi bi me ka cha na mala ne ya renti na me dey buy so tie I know dey ye be kan wasem the fact is say abema no afa no so won ne train plan so ye den 14 years ne dey ye gitum e ho ne dey ye gitum asa ye di bia etwa say papa and the bush ya wakwada ne ho no yen sign wo ho we are never defending it esa ne ya for bone so but the fact nso say wo mo de 10,000 buy ye na wo je ye for 2 months on kan kire me say wo je for evidence ka de chen na ka de beba ohima dwa tu o mo buy no ametena aka ti wo di acha mama this guy buy me se menje no crazy back up mama se nyenya se ska bi mama kan je me ko no betan ka papa no ka se wo je 300 mama ti and other buy man ka se bi nyenya se kan ti o ka ska no medi ti baby ami gina no medi aka se nyenya se kan ti one who can say what jai one now can no papa ya se kwade ba ko pe na me fe me kan no say dwa atu e bench jai na kan so on first ka bi amra mi ti ba to di buy wo je bisa say police station kwa makowa kotwem me say odi buy say wo je eye one exhibit ba kono no wo send 5,000 ma ukunu so je me boa mama mama you fa no kwanya adwuma na Ghana mo no na ne ye ken eno ana nso ken ti o say di buy ka na ukunu we discuss I want to ye twem ho kura o abedi ho bro abedi ho ma abro bible so me atwam busu me de mama ho no ya bo ato agu ti dear edi wo ye say 5,000 ni ko wukunu phone so den na be kan 10,000 no oba ye no ka kire me e na me je ye say me mani ni na kwala ne nkwan ye den ehia so wo charge e wo ye say me ma na nye na me je ka ho e na me de to ho no ha ne ko yi scan de bro minni ono na ba minni say me de okay minni say gu phone so oba no say bra ni discount na me je ye so peska na me ka no akwa me bo ni di wa ni say na me je to wo say akwala ne nkwan hia because say na ko mena ba me ensa mama de ye be ye aboa ama sumdwe aba na wo ho ato akodai se be ya ne da chin say yenti wafu mate see a revive case no mate na say revive akokota mate I can tell you said the nwa me lawyer chere me no wo ho beka ukunu ho beka omo ba no nso ho beka me ho ka mete asese me ho beka enti se ye beko ehwemu ase ye beko akoye doctor's report no way mete asese e wo police for omo ama okope omo ama me boss doctor's report den na na ewum mami me ba don akwa no care hospital sem no police station na ka chom say emena do nyina na se for me mpe ho we say ye ko asafo bo ache me a letiki sad day first day me mo 1,000 for hospital say almost mo an kasa what is see one sem me man papa de ma ma me ni don of me fama ni ku basu aye me pese ye ko form wa enwemu aka bia ye be ya ka ho mama o de me an ko so ne yenka me da bi me bread aso so oba no a wo de ne baaye no wo se o kan no nanu to say be ma na amfo se no kire police ni no enti
one you better don't worry me just say the why you question me no be kan me so ba wanka so kan ya bebo enra wanka wo kan say akola ne se woni be ma na da woni mu bi so na wo ba mu me hwe de wo ye it is 13 years or so na tena afini say mlasses se me di for anya mra wo yo tie be ba no so wate ase so mfa na tie die be bi ade so wa ba ya da so me wu ye say mate be tie ma bi o so me ko bi ameko asama wo de wu ye de hwan ma ba no wate de wu ye o sa lanja sa ko na ka bi atia me so 14 years mame see oba pa me tie asamo aye ne wo kan yanka bi mu awo bia me fa cho him anya wa asem na me ka plan to de o ye na me na de asem ko ma da wo de bre me so 14 years so place so sala ma fa na 14 years na me se be bi me di beduru mame etu da hwe mani mi ani oba pa me so me ma won ko fi wo be ko ba bia pese wo de ko betimi dia ko da bi wo pese wo sori na wo de ko ba bia be de be ko anka wo de ko enti na oba ye no but one thing they say dear enti ono de ono no woni ni case oba ha say yen mo o enti sa kola nje sa kola ni sa dia enti wa tu wa so wani ni wona hwe no ho mame o mame nkasa na memo akasa oba fefe mu ya ye wo ken ye no ani ye ka bibua wo nanso ensem no bi wo mu a ye pese esisi ni pokeke abra na wafa no de yen ka say ye eno ana pe amfa ne ho tie yen ka say eye crime eye mfomso pa yaji atum eye punishable by law yaji atum ye be kamra ye ko foma ye be ma ne lawyer kasa na de akoko mate okay nti chama relax your form o chen what are transi abusua ye copy work nanso aja Promazidol Trisco energy food drink papa ya eye kama chese woni wo manyina betimi atwa bie na enuane no ahyemu ma B vitamins, vitamin C, vitamin D, iron ahyemu ma pa ya nya asem ketwa kwatu Ghana cedis a obetimi ne wo mofra ne nyina atwa bi kama pa wodi nsuo fra na de milk kakra ka ho eno an no betimi di atwa wabu ya 20 grams sachet no 400 grams sachet ni 400 gram eno e wo tin no Food and Drugs Authority ahyenso de ebo ho enti ya na wapebi na wonso no mofra na twa akwantu ehun sem nyina bomba stores se wode wo beko kama pa ukoto asuku su ana so se bia opese okobobra wo ye na eseni wo ye nsa no dwuma ni amesre wada wo de ane se wo beba bomba stores na woni yen aba betwetwe enkomo kama pa wodu kumasi a ye wo Ecocent Road ye ben ye Victory Baptist sorry na e wo ayija no ye number ni ye 0531 085235 wo betimi so afre 0261 671686 Flora Kids diaper wonim se echinsuo ya abatan no di wadan se eye kama tissue no so eye kama baby a wo fa bia obenya bi open dodo to anu afre Delta Pepper Mill 0243 033 033 Piwak ebe kokot yankasa okay 3P garlic mixture if Piwak natural health garlic protein e dia ye you know yen fanken jampen so bia enfrem enuti mo ahoden no ejina ne na so eye ntinim akomam ena moja mu adwuma o hyame utie me wo ya de bi wo ntinim akoma no moja nim de dra me kamfo de ama osebeboa eye 3P garlic mixture one every immune system no e de ama enuti ya de intimate na ni peduane so abra wana no de pay so hunya nto bia me sorry abora pharmacy shop e ben kwajo de ene abusuafo ni nyina enche no na emwa emamu akomoden pa ebere se ebo rent ni no ga hu ni eyi fini keka wa bi afri mu na moja etimi e de afisa na ese de ese wo ni pedue ni ene ye hwe asma entehwe wa ya de no eye ya de bone pa na ansa na no ebi a wo hwe me wutie me wo ha obi opesa wankasa wo ni doctor etwetwe nkomo na wo chechwe mu etre no wa ye krado se wo friend sisi obeje wo so na wa boa eno ti friend no e wo 0248 92 8824 0248 9288
0824 say yeka asthma ente hyewa yade ya yade bone pa eye wana echese waharawa no ne ho echire no de ente waharawa eho chire ne se enya mframa na etimi de adwuma ewo woni paduanim na ekwan ya mframa no enam eba waharawa ne ho no se ohaw bi anachi matew bi eba ho pe ene eka ne se wanya asthma yade no bi eba sa na chese emframa entimi nu waharawa ne ho yie na etimi adwuma esesenka edi adekodi apotiende yade ye ba ye no hwehwe mu bia ni wa edi abetudwa na mum ya na ye ka ne se environmental factors bi genetic factors bi timi keka bom na akwakofa yade wei ede aba emframa ye home koye mu ayemfa ye ni enhunu no enyema bitimi frafra home ko mu na akwakoyi yade we ede apie ewo nipadua ne so respiratory infection biti se common cold eno so etimi kofa asthma yade no ede ba afa preservatives ne niema ede frafra ye nuane ayede anim se ye bo ho ban no eboa no wo nipadua ne mu a etimi enya nsunsuanso boni we ede brew we obi ata no painkillers anu odin pa ni no bi a etete sa no a eno so timi nsunsuanso bone ewo nipadua ne so na akofa sa ohawe ede aba na ne nyina mu no edro no eye ba kope na mekanfo ede amaw 3p garlic mixture ene edro ebeboa eyiwe free asthma yade nim yade ba nim gwase yade inhaler no ebi nka ho ye behwe wo se yase ehu nipa krada mesrawo ebi aba so a entoma ne na no so asem ansa kope dupa ne bito nanonom na emua enyi wo free sa ohaw nim ene bi anakakra bi nakata achew woni ma de bi a eyo nanso kakra bi a wonko akata achi uti be ya wo ya saa wo be wensin saa anase obi wo pampan uti perfume pampan anase obi ye na duane mpo pampan bi a no odin kakra bi bofa ohwena no a na ekwa koyi wo ya de ede aba ebi a na ye asthma ya de ne sunsunsuanso boni ni bi e na wo hu onipadua ne so no radjo eye 3p garlic mixture uta kwan wo minimu pa wo minimu kekao ebi a na enye minimu hene keke ebetimi abasa ya de ne hu sunsuanso ni bi e na wo hu onipadua ne so no na watutu meka akopa dupa bi ato na wanonom na aboa ewa a anu odin ache obo wa ne toato so patiti onya najo awada enu nti entime ma won na yi e distractive sleep no meso entina ho e ma na nyansa pe 3p garlic mixture do ne bi na fa ba ho ban ebi anaye asthma yade no esunsunsanso ni bi na wo hu enu nti de wato aduro so say ya brofudro eye bibidro enam asthma yade na abore ni pedua nim no wonu ma na so hu sunsanso pepe bia wo ni pedua ne so de a ene mekanfo 3p garlic mixture e de amaw kwaje wo de se de ya na ye ka se garlic no de aduane di ahoɔden wo mfa so bebre wo so esan yade pi no sa na aduro etie aduane ni mpo de o de asija so enu nti ahoɔden no eso ate aduro enkanja ene nso bi anso enfront ahoɔden wo no eye stronko kra enye asthma yade ne nko na ehwe aye ostroku yade na ete wo so na ye wo se no na de wo ko owuo mu no ebehwe na ye fru so esanse eye moja entimi ne afu sane enkonkwam wa wadwen ho no enu nti mframa ani nnuane no adwen ni hia na etimi de adijuma no adwen no enya eba sa problem sa wadwen ne di kan jojo na kan nipadua na kwa no ena akofa stroku yade ne titriti ye no aba nipadua ne so no edro ne beboa boawura wonti ne wo no ben ni mahwese efin ne nkeka wa bi asisi mu bi abefri ho na moja etimi ede afusane se de ese wo de eye pressure ya de wakọ hospital ye so pressure no e wo so mesel e ma ya mu nhyew pe 3p garlic mixture droibi nanonom ni nyina ye moja entimi ne afusane na munti ne wo no ban no a emu asisi ebi a opa na judidie anwa aduane ne srade na bebre no emua eda wontini nim asisi wontini nim ensaden nom ne so mentini no afon atwonchum ntini no enu ntimu mie ena moja no etimi afem akwa abasa de ese ena akofa pressure ya de no ede aba edro ne beboa eyi ede afi so diabetes na aya odadwene ne kwada na no Mr 3p etenete nipaduane ntimi produce enough insulin emma and glucose no enya baby amfa se efra moja no enna akofa sichire yade no ede aba na nya sichire bia wokodi ye na mmom ya na yetufu so we obi a wo sichire yade de a esichire no esuni mfaso bia emma enu ntimfa ho ento so edro ne yekope enu ane 3p garlic mixture oba nom bema enum eboa oba eye fichikromu yaw efri ne so no na ehwese bema prostate no awba mbokese ebebem woni oba edi nnam hyiamu no ensuo
na ekọ ba ne ho akoda ne ba ba bonten no ye prostate no na ehwe ayesa ensuo no and now emma how anachi matubi emma ho ojonso ntentems ne kane ojonso e kire moja ojonso abema no emu ya oya emu hyehyew dia na ye prostate no na eho aka no apɛ 3p garlic mixture drebi na wanom and now onyare ansa oyare o onyare o ubetimi anom aduro no esan se reni pedua ni mu a ebusti immune system no nemom eya na wahye ne nso abibi a okota 3p garlic mixture na hwɛ se eduro no ewo toam ehwe ho a ebo garlic yeda ho no eye kokɔ na eduro ni timi nso eye kokɔ eno nti ukɔ na obi the plastic bottle bi sha wonsa ɔse eye garlic mixture esan yade a wobodin na bia wote garlic no eme no na adawo nhunu niama amabobo so nyina waduro ne ho a enye no akɔ wanim kopim se obenya de meka ne bi atɔ wadwene nso ye wontanta wo da bibiduro ne abrofoduro bi so obeda num 3p aka ho ema ne ha wo de eto aduro no unum wi a 15 minutes waduro bi a wo bi abetimi asan anoma enkofo hawo emre wa pomoden no enye na ewo pharmacy shops ene herbal shops ayeton mu ewo man mu ba bia na wo pani dodo mu na wo Accra o kan hidi amesrew fa wani kire Kingswell Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman ko Wedama Pharmacy Tama Community 5 Little George Madina Enko Health Alert Clinic any post office no enedi animuhwe Kumasi Kolina Herbal Dani Herbal ena Chris K ebema obi ho Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Kofredi Agapsen Pharmacy Wamumunia Enterprise and Cathedral no enedi animuhwe UDS Obeko Charles Herbal Tamalensu dia no wako Fakojo Herbal eben Electromat no komia ye we any pharmacy shop bi eben wo koje dupani bi ene wabusu nyina enche nom entne fie mfansem bi anyi hu ano enje wanum enya ohwe na emwa emma mo apomoden pa me sore so dia eye doctor number ena me di twatwo me sra ofa number na emfere wonton yade na wonya no aduro se dia wo yade no etie bia chechwemu efri ni ti so di kwesi ne nan ase eche doctor wonti ena wo ho obeboa no ache okwan a wo de efa so sempo eduro no entime nsa wo ye doctor panyini owo hunim de obeche okwan a wo de yade no efa so ne number ni bio eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eye 3p garlic mixture edu papa eno no ebuso ya no wapebi na wonso wabobo baby aye dui se doctor enyama ye dia na ye behwe na yetwa ye ho aba na se yekoba na doctor abedru na fe ya fa doctor ne ne doctor kasa nti no yetwa ye ho masisi a ye ba de aka ne ye de besom so Isha 104.5 Emwadi I was here na ho ye ya de nyame ase ba twa etu mani enko na akasa so de o hia bodyguard nyeze magdo bi won so ene pepe bi asia ho be yeshe nam kam cho abusia ma menche obi na me ma akwa bamba Isha 104.5 FM so Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mob sissy will go to my yedding. No bread you must saw with shanka sankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me dear someone. Me more attention, losing lotte, Mr.
Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman Capsules. A member if you do what you do, Cronkwaneno. And a law care mixture. So I pay for a ma woman no for. Anyone I want if you do what train son come. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse a year. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson Layman Capsules. A mouse no go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman Capsules. A member if you do what you do, Cronkwaneno. And a law care mixture. So I pay for a ma woman no for. Anyone I want if you do what train son come. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse a year. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson Layman Capsules. A mouse no go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman Capsules. A member if you do what you do, Cronkwaneno. And a law care mixture. So I pay for a ma woman no for. Anyone I want if you do what train son come. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse a year. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson Layman Capsules. A mouse no go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman Capsules. A member if you do what you do, Cronkwaneno. And a law care mixture. So I pay for a ma woman no for. Anyone I want if you do what train son come. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse a year. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson Layman Capsules. A mouse no go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. What your bem? Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman Capsules. A member if you do what you do, Cronkwaneno. And a law care mixture. So I pay for a ma woman no for. Anyone I want if you do what train son come. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse a year. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson Layman Capsules. A mouse no go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near.
So Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you what take you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Me matentia Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem. More yan alarm. Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and memmedi mfiedu watchede kronkwa na eno and a law care mixture so apemfo e ma woma nufo anyone na woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu age atomu se eye ana ye me say Moya fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa. Lawson Layman Capsules. Amma usisi no kotojuma ye den. Na wo adwuma so wo kyan kasa. Na wo niyo. So Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you what take you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Me matentia Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem. More yan alarm. Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and memmedi mfiedu watchede kronkwa na eno and a law care mixture so apemfo e ma woma nufo anyone na woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu age atomu se eye ana ye me say Moya fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa. Lawson Layman Capsules. Amma usisi no kotojuma ye den. Na wo adwuma so wo kyan kasa. Na wo niyo. So Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you what take you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Me matentia Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem. More yan alarm. Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and memmedi mfiedu watchede kronkwa na eno and a law care mixture so apemfo e ma woma nufo anyone na woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu age atomu se eye ana ye me say Moya fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa. Lawson Layman Capsules. Amma usisi no kotojuma ye den. Na wo adwuma so wo kyan kasa. Na wo niyo. So Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you what take you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Me matentia Lawson Locke. Eno ti enten ena nkoma ahodo aye die no hye no so se obia wo se de odwene ede se de ohunu no fa eno die nkonya ya nkebeye efa wo de ne me de ntimi nyepe sa na evangelist adwenkyere ntimi ne me de nyepe eno ti sa pepepe ena etie eye adwenkyere ena ye kye na fe yaboa ape anopoma sibre evangelist me mo akwaba yo papa yenko a Nanaima. Amen. Nanaima. Nanaima mame Papa. We mic kwa unso na uma me fancy. Ko habra na me so na du. Ko habra. Wo so kasa aba yenko. Nanaima. Amen. Papa. Na me nyimi shesi nto. Ade ba ko ne se nanaima. Eja. Enu asase me kan na me san ka biem. Waji sei yatena sei aka sei nya ho na me hwo. Akwa na o repu ge no o wie sei. Boy na one ge no dai say ye ne boy say ye ne boy o wie sei. Because girl no eye under age. Ana nya rape case asem ne ye kan o. Itu nyina asem na mka eye defilement. There's a difference between rape case and defilement. Okay.
rape the oyere kura betimi aka to say one rape no ba oyere ntimi kan to say what define no because of the age enti say boy no ne girl na twempena say 1 year say 100 years ye hwe ofa girl no it means so no esa be ka say one na twempena be 1 year now it means girl of 30 years ni case kura boy ni case ehun pa le wi ase no say one obi kuna ne nsem odin chen wa me ade a me hu say abrante na busuafo no bibi wo mo nsem yeah mame no bibia ni nsem na hia ni bia nso de me pa cha na kasa na seven previous se ko fa ba bia nka ye nua ba ma no ontimi ntina anka se ana me ne kasa na me send no 100 million de man no na me send 50 million say no court what I say oh da bia no court asem u bisa ma dwene insult I'm telling you. Okay. And you the woman see a girl no and a mamma no and fuck him. Not. Yeah, Akolano 14 years. A defilement. Okay. Even sir about minim Takraba police. Sir, defilement about police station. Yan can fear rape. What a word did be say aiding and abetting in crime? Only my decor. Oh dear. So what can defilement into what aiding and abetting in crime? Maintain. Until that. Okay. Sir, and some dear you are then assemble by ya can police station sema ya urobia ya koba biye. Mutiasia e was said ye but ya na ni na kwakogina police commander. Paul commander can say we mama mo yi ambe yi mu yi. Commander so was ahode no. Na ya hwa de bi wa ha. Maame no so agi 200 million. So one 200 million. Akola ne hwe no hiame. Akola no TSS o yale enne maame ne sa akola ne yare. Enti se maame no ebeje 150 million na dia. Amanko obeje man ho ato no sa akola na enyale na problem ni ho. E ono na asem. Mo preje maame no. Ye nka ho asem. Mo so de akola no be ko school. Mo be ha akola no. Emno ye bisa maame no chese mabafie obe miensa me ba me meto for past 2 months. Aba ne maame no na busuafo no mo bitue maame no. Okay. Omo ka maame no nsa na guni ti se maame no ka so be kokota me tanachi 100% right. Kota na ye ko. Maame no kokota. Ye kwa ba ha ye me nka ne. Maame no wo case ankasa pa. Se omo ka se video kura no ye kosi ase wa no omo ni kofie no ombadu ato ama na nye. Okay. Push it to court. Yo. Because kwa yo mo de fa so abaya na tie se ye wo mo tie yi emu bi ba. Kamini ni so betan so me kan se me je dwanto ana se me yayi. Okay. Yo, nti court nya na ye ko. Court ni yanko. Oima. Mami. Court ye kambra. Okay. Okay. Senya mra. Ene ye kan court na ye no kure pa na ye kan court wa. Maame ne ba ha nra no. Oka bibi se ne ba no koda ho ma ade a chi. Ena the medical case ye camera ewo court okoda ho ma ade achi ema wo de ade a na wo so de bre ne maame phone o de sumai obi nesa kwaro wa soro dada na ye me ya me ni boy ni age akwaro wa soro dada enti maame no sika pa bi no pa age afiri wo mo any promise bi a o ma promise e ma ye ko ma ko be je sen ho ko ma it is yes ya kan kure pa dia enka me hunu ayi bi ewo mu bi kase bia eye wo ba akola no se oyema yi se akola ne akola da odun so tentem diabetes e hono me nim waderma eninti na bra ne kan se baabi a wo mo koye se omo ko hwe akola no apomuden no e ho mpe ono a betua sika am ye de akọ baabi a hwe me minimo obi a ho o se obi a rape no afio otimi ko hospital ma doctor ye eyi ma na kire se ye rape na panso na enye no kore me ba mama nko ahoma no so na menye won so wadwen kire. What I want to condemn ne say semra be ye adwuma aboa Ghana na semra nya adwuma men so skem enye mamra ne nya adwuma enye sika ansa no obepre mra no say magi 2 months de mai no enti aiding and abetment in crime no kire say so omo ma wo bribe waje you be charged yabako court 03220 835818283
wadwen kyerɛ ɛwɔ nkɔmɔ mienu a yɛdi hello muni aba on fe me do fu di ba bi o kasa free me ma ko jesu ya mem pamba cho yeti o na mi kai ko mu nyina yeti o pa ma me nu ya je papa wo di ake fine e to di ake so a bibi ne ke bi o akoyi wa sa ji sika e de tu wa be 2 months 3 months ma me sika na 300,000 na ope sika na nyanso le ntina ne bu nyanso ne ye no ma me sika 300,000 na ni kuru kai no ni kuru ya gente e na ma na mo di 1 te buy no ano de ba mo se mo nyi di aka na mara no na ya no yada say anyone drink my main foul from hello oh me man ya je wofa oh me ma somo ko fiase no tan ko cho me oh me boni tell Nigeria ni a champion brofin ni patron su dire chede dede oh me titia me kan say ye nua ba no yesra no papa on kana no tun sene wo brand team so be buana manu boni ni niema na waye no obeja no on kana no tun okra wodi ni na yi kwan to kwa kwa ba wo so yesra no pa so akono me niema ama na benani yesra ne pa obratim de wo fana aseme ma mo so kra na wonya abote na ne ye ni su a wo pesa mo sesa ne firi wo no wonya abote no wontie mu pa me da so wo me yes so yeda se pa okay hello dafu uti baby afrefi oh your family lord me frefi akote man oh lord pacho yeti o hello lord pacho yeti o your family lord me frefi akote man yeah mama so mama no de na semba ye no na sem no se o hwe a na o expect 30,000 na amba eno ne dia original so they are asem no because se hwemra mu a se akwara no ho aka na ye na akwa no ko clinic a I was a both parent no enkobi ni hu die wom ba ontime nka se me ba enti many police for ndị akwa na akọ ama ya akọhwe ni ntinu dia me kan ye final there mramu ntisa enti hono mu akata no kra onu akata no ode mrana kire no ho dada enti manam fa asem na nyete se e bia opese ni ba ni nyi ye ni nti ewom akora ni nyi ye makodi nkwada bonesem enti o ma na kuma mbra from na yen kan asem no na onu ankasa na kuma ntoni ye ko so eso for mami na odi nyame na oye nyame ejuma na nyame akwaso na odi a enye ti no be ye no madam asimu na nyame ejuma so ye da se pa mamemfa ofufro hello oh kafram bacho hello afu di baby afrefi itia ne kwa kan ye buam kata fi jaku yo ba kwa bna bacho yeti o yo de me pesa bikeni bia ma me no wan so sikeni mu a agabia papa no ko baje akinyi se bia de pa no nya ne fi edi di te mo so sikeni mu jiti to ye ne wodi asana ba nyina ye mu a ye nta ne ti pesa mi du mana damasi okay enu nti ye nyina wo bi achi no miensa yabo enti ye ne adom tv fo bedi entitemu ye nyina wo bi achi bema no na na apia no wafumpa wadi file akoda no nanso the last thing about me come me kan say me person mra ye adwuma ye condemn say wo ye batan na wo fie na so bi fa oba ntina dem mu na nyi sika wo ji sika wie na oba se de ye mami ewo mo de na sama bedan ye be hwa aka ama no de ama mra na ye adwuma nanso se wonya ji sika ne hye kokoam na ebi mai na oba se je woje dada na men wo de ampa cho se ya ene ye beka no kura na de ye adwuma me din e de ohima be ne wa nyakopon ya do mechina ye besa ehia no badwumadi yatoa so wa ha ko se no miensa ebebo mama nsan kwa homa no so biom hello kafra hello me do fu din baby afrefi me ka so people asamba eti oh pacho yeti o yo pata amati wa ma wani ni commander wa fa ni bi tan kola ko ni di ko ti ba because the farmer ni di ko ti mo di fi ti papa no
boy now we see the most commercial. What come up was what that will be no such don't banning no minister. Okay, yeah, that's a new adventure. Hello. Hey, baby, I'm free. Official town. Yo, Pacho, you. Good afternoon. Good afternoon. And then Colano about there, Nisa. And then Colano, I'm going to Uncle 2 years, or to Minium, 30 years, or to Minium. What you mean, Plabba? And you know, my men on your back, no more cars somewhere, you know, not over the bar, on the bar. And the dark coming for that so far. Because I know Colano Baba no dear, the only me and the pastor. Yeah, that's it. Anyone drink? Hello. Hello. Me da fuji baby afrefi. So from Acho wadaru mani die me ano wa ma oneso kakra ma me. From Kim Kachaka. Yo, braken yeti o. Fikana tie na di. En se on na di. Abiche na kra mu ni gira o mo kase. E ma tna o ma e tell you. Na ha discuss so obi obo no discuss wa wo di eno go to case. Na so ma e tell you. Ana de na ko se bibi to a authentic decision atapoja se I put me much answer because who have the Syria na for a member to the I no do so mami no ye ko mami o ba no akobo sa no o do ku ba na o mo ye ta na che so e ti ko de o ta to no nya ma na ya ji was kafina o ya na what I'm got on the court and yes you can't be as long no get there. Okay, yeah, that's it. Anyone drinks right? Hello. Hello. Oh, Kafra. Hello. Hello. Hello, foodie, baby, afrefi. The call has been put on hold. Wait, Kafra and Pacho. Hello. Please wait. Hey, Mr. Mumun Fafufro. Hello. 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 Me da foodie, baby, afrefi. Tremendo kuni me kata fi do man kru. Yo, Brian no Pacho yeti o. Ma me no case pa. Ma me no pe o pani to be frank say. All this kind of crime, who's this kind of antosu or per evidence. Nan ko ba e kura na say who be stand say apa no so ba na o ka say or discuss ni ba ye. Ma me no kura say who blade discuss brow. O be ka say an scan away. Ma me ka say adi. By 6 years so ma me no I use scanning you on face so. Ti ma me dey right all right. No cross empa, all right. Okay, that's no adventure. Hello. Hello. Me don't foodie, baby, afrefi. But your mic in man cancel. Mike, yonkwe. I'm a medical community and said, problem nearby mean a police inspector that case in Kidin. One allow Master in our close. Once the defilement there. So far as the them for among watching a boy and among the age of Bruno Sonadi. A woman has no police in local so much make you push here. Or Mukopama Menati. A woman here. And American and also more between if you can also police inspector and what has the man. And police inspector do not or musica was so here on big 15 years. My many you police inspector and so advocacy. It's a big baby say, I have Arma, me, I dance a beer, I chase a police inspector, beer, Jessica saying, Timpacho. I know the no what chance I am, why. Yatia say, young really, just to follow us, I'm not with the police immediate. Can this police immediate him? What is here? None of me, my nature, Madrid, can you quite police immediate case in because I bet Babina Benya bear report on the day. I send the baby doing with them. And to consent a court. It is a court to opportunity and see when the court is on Panama. Nanko Afano. It will watch it in war on the another police better and who interest war. That makes them having the city.
nyina so bia nti no e ya adwenkyere na ye fa no mamenko ntwasuo nko no hello yeah hello Aja bright ohima bren wa mpacho na ho tefe e ho ye pa na wonso so adam ho ye me chia big na me so 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 pa am say first case no na we dika aka no kakra am say ohima asem we de me am kasa kra bi ebi min tv asem kra do what boy ne kan say bi say also call girl no mu fie no omu fie fu ni na ye basa girl no kwa na ye papa wo me say ma tira me say na sembe na boy what can I say is a few of you na say do ye papa wo ni sa aba ye wono tu ho no this one no be ma ko dance na wono nya tika no aba no abeto adwene do onyu kra ohima oba no mo ano na oba ndo problem pa na me ba enra case no so aga woman dey ohima enna me ne sofo ya adwene pa na sofo akasa ma hu se wo ye sofo pa adwene pa nya me nkira no ohima hwes ake ga na asema aba enye sika ma me na je no ena asema ne ko wo se ne ba ne yare brana boy ne ko boy no ama akora na yare enti se omo hwa akora ma akora no nto no eno nti no de ba ne nye sika ma me na je ase isi nyina ejina no wagi sika no wagi sika na sika ne so ma me no so Aja right won ka so omo hwe no wo se enko court waka okay say na enna me kire say you say na say na asem no yes nyina ejina say wagi sika no wagi sika so wagi sika akora na say akora na yare a e wo say akora na yare a wa yare no so ye ka ho asem say de be ya akora no benya na ho to say ne be ya ma me so benya na so ndwe so aye no so do ye because omu no mu sika enti no pese omu di ya no omu di sika kata case no so no but Ghana de bibia betimasi so tia me say wo hema no kura na kasa aburuchira ho wan kasa wo yere kura say de na so fo kana wa yene kura no dana say uhu tane no na say oban kasa story no sorry a okọ report say be ba becho na uche so wo di akura ketwa wo akura no onu nya 18 years na aburuchira ha no ma ka boy nka na ba bi wo beta akura no kenye bi nti ohima mo hwe na mo nka asem no say ne be ya so dwe be ba me de say court to court ni ade ade say betuma gya na so betuma hwe akura ma akura ho to me fi say e dia so dwe be ba na omutwa asem ya nyame nhira mo pa why o ye da se de enti ayenti mi nye nka ne say obi ka die mama mi se wonu kura ne pede enye ono o posi ni bi next share no ti ya oba ye bisa no wo se opese mra ye adwuma die mi so na mi gina so pa ne se na opese mra ye adwuma de na nke ni se so sika ne mkura masem nyina eno no na mum se oba ye no se ye mhwe na ye nka na omo nhwa akoda no de a enke ye behunu se de ye beka no ye nyina esio eja hwa ne sanfa ba ko hello. Good afternoon. Afternoon, me dofu uji baby afrefi. Ohima mpacho me free Holland ye frame. Amenshira. Oh, mami ama mpacho yeti o. Mpacho di mati. Isu de mpese meka ne se die di kan no. Mami no ni kunu na amwa no. Ni kunu na amasa de we no nyina aba. Sika na okoje ye no. Ye kan se okobo obo ma wo mo no ni ade no. Papa no na akoso saa de ni nyina. Ena secondly so no akula ne ya akula boni. Ese akula wutimi 14 years de na akoda bema. Gona pradia na ekoso dodo. Ese won asema wakofade aba. Ese wo na wo yare yi. Ye kan so bi kra wo ma me ne wo papa no mo ni sika ye de behwew. Enti wo da achi na wo ya sani. Enti eso mo hwe na mo mbo abusua na ma wo mo so ehun to wo mo kakra. Na me nhira ida sipi. So ye da say okay mama mfa be me no bi so hello. Hello. Me na futi baby afrefi. Oyi ma me ta se tudo. Yo mama mpacho eti o. Me na bi me ta se tudo oyi ma. Me ma mo nyina. Oyi ma tie me se. Mama na akora ne mama no. Wa ye mfumo toka. Because or kaka akora no and I do the yes man say akora no telephone ko ta de ne. Akora no so ne na men ka me plan so kra en so ba ya ne. Abane san ku mi no. Sika no ano o mo pe no e ye 300 ne ni ti obi ama na kire no ye. Intimate ka to avoid this problem. En ka wo mu ta 300 no ma papa no na o mu cha kwala no ya
wɔn ansan hyɛ akwadaa no yadeɛ mɛmmɛ de wɔn ya because akwadaa no akɔ kɔɔta mempɛ sɛ bɛkɔkɔ mesrɛ mu na akwadaa no ɛdɛn bɛyɛ 10 years ɛnkɛ sɛ nanso agya wobɛyɛ ne sɛ mesrɛ mu alawae Mama nsa yɛte paa yɛntwa asuo ɛhɔ a na yɛgyina yɛmfa baako nso so hello Ohima bro ma ha yɛagya boat na mo bobu say yɛho yɛ paa na wo nso Kristo dum ye we de na de me ma evangelist adwuma yɛ paa abonte senka na yɛkɔ no saa ma mienu no sikadua sefo oba ne be ma no betina ho na we si mojafra ne ade na evangelist we de omo so ya Abraham ma and we de omo jaw panyame asema wo mfo mo namfo na ne wo nkasa ne me se urade na mo nsa so e de ogie baba mo mu mayem pam wo no ma ye bia no nyame ne me se evangelist ho no do mbae and we de ye de Yesu nti e do omo jaw ye omo ho adwuma Nenya katia ba kun so ahime. Afi to so bio sa abaye ya semi. Enkwala bone gro no makwagodie. Na ewiase na ye wo mo no. Sa okotun sensem na wo ho na enkrofo di nkrofo mama eyi musu gisika no. Eno na misura akora e di akiri. Because ebra oka evangelist ka se be mfie 30 years no mutena ye no. Bia ne biribi wo mu a di nyame nenim enti ya mo ntwuma adwene ko ho nso na maame ne nya akọ atosem no na omo hwɛ sa akora na pom di begina na bia na nye na keke ne mo ne bibi wo chire mo ne nyame nya adwuma yɛda se ɛpaa yɛntimi ɛmfa ɔfrɛfo bia ebie mu ɛnɛ awodadie yɛ abɛka mensa wodi wawoda a mɛwhyɛ wo happy birthday nyankopɔn wɔnhyira wo paa na wɔnyɛ wo kɛseɛ nanso edin bi abɛka mensa ha ɛno nti ɛyɛ Jamal a wo Deals Phones ɛnɛ ɛyɛ wawoda ɛno nti Tommy ɔse ɔwhyɛ wo happy birthday nyankopɔn wɔnhyira wo na wɔnyɛ wo kɛseɛ ɛpaa sabe yeko ABA Herbal Center na Dr. Atna CJ Dr. Emoye enkomo na ene emse terms no ewo ho bebre nti wo hwie mu yeso na fe yenko doc no akwaba na ho te say all right doc pacha yenko ABA Herbal Clinic was an yenka biem ABA Herbal Clinic ya bad amount when ya de na atna so aye kwanko so no eno na yeba bebo na sie tu enso e de free wo ABA Herbal yenso wani yade ne ho da bi ye to ase kra e ma ni nyina nso etime efri wo nti da bi ya me ka tro se wani sha ase se bon ka ye sha ase se pronso wani sha ase se kekao wani sha ase se ye wo ya bebi a de be ko ABA Herbal Clinic ye ni betu ase enso de amount ahoto na ope no unsa ebetumi aka nti da bi ya me ka tro se ye na dindu bana na amban ko hini ni abena ya yam ne te se du sam ye de ma wo de kwa ko fra aduane adi akomu akoyemu adwuma pepa trenim apepa ni nachi epie we ni ne so ahoto na ope no unsa beka kwada so adwena sisi amana ka se sofo ata atena se anya asem ketwa sofo ata atena se no ankasa na wahwe mu nyino ye adwuma ewo ABA Barclay dipa nso abodom pem ho anya asem ketwa akra je numbers na frame your numbers ne 0541 565199 0541 5651 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 nani ABA Herbal Clinic enso atwetwe nkomo kwada so adwena se market na chipe na yebutu enti se ye ni yade bi ade ABA Herbal Clinic na odebeba ne maminya abotre na menchecho glaucoma yade mu kakra sanse de bia me catch se glaucoma yade ye hu enti se wama wadwene ankoso se hyase a wanhwe yi e be wie kire na de nifraye na ebra weni betimi efra enti nam se glaucoma ye pressure e bantene so a na fe edum enene ye omu ahodo bebre ye glaucoma e betimi di mfie du no na de wanante ye glaucoma no so de oba obo wonkaye anano ye fra angle closure glaucoma no on the babo
bon kai nti bo say ebetimi ade 190 be ye mfie dunum nanso wo no ma bo say uti fasha ase say edwa wo no ma bo say glaucoma yade we de aba begina wasom ABA Herbal Clinic na oba ye tu ase enso ede ama so wo de ne ye cataract etep ana meka ho asema de bia ya meka choro se etaya de na nkasa na se de etie no ye wo etene mu ahodo bebre ye wo de eto enene so enene mfimfin ana ne ye friend nuclear cataract no ye wo de eto enene nchen ye friend cortical cataract ana ye wo de eto enene lens na chi ye friend subcapsular cataract na no ana ye hu esanse no ana ne ye san friend inside cataract no enti bon se sa cataract we ya meka ho asemu yi se wenye dure kwakwa de wetre ni mani nyina na ne nso de efiri wo no ma ahoto no enya de onsa ebetumi akam eno ane ye fa no aye capsule pacification se ya ye surgery wie na afi glaucoma ya de esan babiem no ye fa no capsule pacification na say after cataract brabe PMO ABA Herbal Clinic na ye into ase enso enfamam afa enso se uye obi a wo no ma ye fa bibi refractive errors de bia ya meka ho asem bebere refractive errors as an say wani na ewo ho no etese camera enche said ya camera etimi focus no sanso na wani timi focus camera enti utimi hwa ade obi ade we kire uhu ne kama ade ben wa uhu ne kama wani ne nya wo ya wani ne improve so wani ne nya wo hwe no e kire se wani na eye enti se wo obi a wota akọ check up ekọ hwe wani na se sane ma we nyina ya rectifier ma se yo okay dia na kire se ni na e kama na mum obi a wo ya myopic ade we kire uhu de bia me catch or say emfa ne say e normal asan say eni no etwedi ampo nyankopon ye no say your range bi ne kwantintin bia wo say timi hu ade enti no bi wo no ade we kire kro hu enti so obi gina wo nche na so no ade we kire na say ohum na say obi nso de wo so de ben na say unhu a me sure ABA Herbal Clinic kana me kanfo enso e the amount sanso na say ade ben wo na say unhu a bra BPM ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso emfa ma asan say wo de no ade ben upi na se unhu a na akoye problem e dia mantu nipa no aye atwe ade ne de kwa akire ansa na wetumi ehun ebi Herbal Clinic e ma de ade kwa kofra aduane okoko rice water otom brown onkwan no ana ode kwa kofra ahoto na ope no onsa ebetumi aka numbers ni agina frɛ 0541 565199 0541 565199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 na just only ABA Herbal Clinic atwetwe enkomo kwada so adwena se market na chipe na yebutu kwada so adwena se market na chipe na yebutu do ma hin kron so de ye ben apia kubi coastal na Tuesday market ho no man wo be hu ye wo ho kwada na ya wade bia ya half go so Genesis FM promises so efie da bia aye babie ni aye adehye FM promises ho no man aye da bia ye kan se obitimi frosio na da ben na me go so amakoto doctor tiemi Kumase na Doma branch no ye adwuma fiti da ekopem memenda anapano nsi akopem anwumre no nsi nti na mese nne ya mena okase Kumase de ye bo adwuma san ye clinic ye pharmacy anase ye drugstore bitimi force mo mfa mo ndro ni bi maneme de bi entesa ye ABA Herbal Clinic kaje waba o sugar o pressure ye be check ni nyina enso the amount afen so no oba ye be hwe ye fidie won waso bi a be screen u body ni nyina ya de bi hinta ye be hu enso aka achro nti ye hu ka chro ya so for ata so ba be bo nipa nti so wo de o ya de na ha ono ehu aduro na oda be ma no de ehu aduro enso ma no o se charge bi oda be ma obi a chemu miensa tuemu baako o de agi aduro ni biko ne de ne se opese wo ko start ye aduro no na hu se de aduro ne tie na chese o de ye ahoboa efa bra nti ana de bi ameka chro se bibia wo se oba aye ABA Herbal Clinic Herbal Clinic enye ni ya de nko na yesa ewo honom se obi nso wo no ma doctor se fei na okwa akoye na surgery mesro wono nso obetinya ba ABA Herbal Clinic enya de o surgery no ye betu ase enso ede amount nti bra na ebepiem ewo ye na so ye na ye ntu weni ya de na se enso enfemfiri okra emfa emma obi nso ahye glasses ache wa hye lens ache opeso yi glasses no ede to ABA Herbal Clinic na make am phone so de amount asan se glasses o hye cha o bonse weni na se ahye se peja ohonom hyase se inflammate pe o ma yade efa na keratitis
so kwan so omra na ombeye ho adwuma enti eba ne sa na de how na bebere obi nso wo yade efra optic neuritis so bon say intini na da adwen ni mu no ahya ase say inflammate e ho no enti de ebema ne hu say or sa problem we be say nene ne be hya ase say e peja e be hya ase say e ho no mesero fabra ne be pmo AB Herbal Clinic na yebetu ase enso e de ama je number sana firm 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 ebi Herbal enye ne yade nko na yesa ewo ho no mo oba manpower na ye adwuma ye ma de ade kwakofa kubenso e ma no nso infections awodo no ye betuni nyina se de amount ye ma de ade kwakofa ewo adi anonso de ahoto na ope no onsanso ebetumi aka sanso na ebi Herbal stroke hypertension or pressure no nyina e bonus wo yade miensa we ma boboso yi eno ede ne yade enam into diabetes na ye to ase enso e de amount sanso na pressure na ye to ase e de amount afin so stroke no so ne yebetu ase yade we yade ne yade benti yade bo ba ko bekum na ma mienu yebetu ni nyina ase e ma bibia nso etimi efree honom kwada so adwena ase e na yebuto market na chipage number sana for me sorry see 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 nani ABA Herbal atwe enkomo ABA Herbal Clinic ni ajoso senya mensa wo Martin my show with my omba Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy of tourism. And I say, when you're fantastic. Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one. The frame master Amwa, Naso Framboa. The Flahanamo Amwa with mobile service enterprise. I do my yen Hana, is spray car, airbody waste, is spray car. Inside learning kama okabi ulohani spray car pa yenye dwuma basa ye dwuma sin dwuma o me master hono mo 7 years we are me pon me hono ye dwuma no alaji salia ho asaf market ona na me ye dwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de ye dwuma no ti nyame adwuma we are sin ye mesesa no that one ebe ewiase nyina no na wosi enya machine be friend woven ye di bi suba hanti nyame adu ya treshim e wapem so ya ayeye eduma no ha obu de cars mako 100 kwa ba benya ba bi des ye eduma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie e modern ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto aduma mu ambisu aduma no mission adwuma no so wie no wanye maburo obeto afidie man bi shop no yede man ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame aduma edwuma ba be adwuma ne kakaka se me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bisme nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asana nyame aduma timi sabe bie company we kesese
nti nyɛ sɛ ahaseɛ no ara na ɛtumi kɔ yɛsi. Yɛwɔ machine a ɛdi twa fɛla nti adwuma no ba ho sɛ fɛ ɛba ne yɛde yɛnsa nko ara na ɛtwa fɛla no ba na ade nyame adom yɛwɔ machine ɛdi twa fɛla yɛwɔ machine ɛdi buro ayi no nti sisi a no wogu 4+1 no a na sɛ watumi asande car no ntɛm biribi adradry na watumi ade akɔhyɛ wɔ vi no mu ayɛ. Challenges you women say, on say, Adibia or Behasibia, no funny easy. The Premier KTI and Kwana Ovi. As 1999 seconds as you be were do. As an Nipa Makuma could be BB. And today, many dear Cassie, the same quabble Cocotan or Koya Jumano, Nakamiti better machine be. But me try, me try best 5 times, Menabisa. Ne wurade adom paeboa ne wurade nyansɛm no nimdie no obi ekwa ma me a ene metime nya machine a me yankasa me ho sɛ metime de yɛ adwuma ma adwuma no yɛ sɛ ne na mepɛ no ankasa no yɛ machine so wi sinu kromia no the whole machine bi no wetu yɛ machine we yɛ quality machine a kyerɛ wo de ka wuram na wosua bia yɛ kama be yo ka be pie no beka si e flabo che na yɛ dɛ bai I want sɛ adwuma bia wɔ ne nenso customers ni do oba o se media me penisi a kyerɛ ne mu adwuma no yɛ wɔ nneɛma papa yɛ de adwuma no paint papa wɔ hɔ first class and yɛ second class nti wo kyerɛ ne mu other ones na aka ne deɛ mɛka to sɛ ne deɛ mentimi nyɛ nti me kyerɛ ma ho sɛ car we paint sie ne betima yɛ de ayɛ nti me work machine no koraa na me feel sɛ bɛ hardware mɛte so ayɛ de ama sɛ bɛ adwuma no quality na kwa etima ba because your cars in wo paint a can entiment share on some crown or think it mean about 7 years for 8 years. But we will paint car 1 year pepe na can I pass. A family boy na car will for no so no matter any ma na ere etimeba. But the cashing am yen me say yeduma ye na ha no yeduma na de kan kwa ye bit ma guarantee am actually tato so say eduma ya ma no woni biansi oba time say car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no ba na aka na ebe obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks ebi kura na be ya 1 week na na ebi na ma fo say ba be fa o ka edi no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bia ma na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ewura be ba na o se bia beje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi say was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na say e din kudin bia ye de papa ovi na ye de car no kwa koshim no ovi be na de car no kwa koshim ye friend spring boot be na de car no kwa koshim obu ayen se san stro freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ye san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so nti wo be yu car no be pie no na car na ye kama nti na ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no nti ma nipa bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya wo be ye adwuma no etimi ye de e boy ye kura na ye spray ya no opanye se wo ye car wie na se wo hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray car ni wie na mi yi car ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande car na ye foforo asa mama car wi ayere aba because asa obi a wo ye no kwafo na asa woni mo adwuma na ni su bia na asa wo ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no e mo obi meche wo se aha anyi na asa ha yisi wo se wo quality wo na nipa ni be fa car na nipa ni ba no na ni ji car no ma so makoma eto me yem me so me ni ji pa wo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se
ɔmo ni abɔtɛ no twɛn a yɛde yɛ adwuma sɛ ɔde gan hyɛ ne nsɛm no ho paint no baako mmienu gu a ofiri sɛ wɔ ho adwuma nti ɛne yɛ mɛkɔ akɔtena wɔ mu no me prepare makɔ akɔtena wɔ mu na atɔ paint biara na ɔde ayɛ adwuma nti ɛmmoa ma nipa bebree wɔhyia ɔmo kaa no bo sɛ kaa no pɛmpɛm na ahye na yɛ tantantan ɛso no kalanko ɛne nkyɛn mu kalanko ɛnyɛ biribiara o sika ne blɛ ɛna de saa nneɛma ne nyinaa ɛba yɛ meka sɛ me start adwuma wei almost 26 years no nyame ama mɛtumi abɛbi adwuma wei ɛna sɛ ɛna fam sɛ medi sika ne blɛ akyi a ka metumi bɛbi adwuma nti metu nkɔla nyinaa afo sɛ wosua adwuma to wo ase sua adwuma ne yie sua adwuma ne hu na pɔn ho ma wo master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi a wo nhyira wo na ma ne kun bia me master hyira me me pɔn me ho no me som no na ma ne hyira me na mpo start adwuma ne nya me de ma bɛdu pɛmpɛn so a wo de madwiri many suade hunu pa me pese me hu say the next year to next 5 years going there and you plan conform me bebe what me here e me fa training school na ba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you registration you the air condition you the fitting shop you the sane many nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise to me can afford my blah not what my baha when you move asida and you say being kun die ama ye busia no ye dwuma no enkola ye no ye dwuma ho nyina ama amwa with mobile ayeshira occasion here apem so fair junction emna na eba udru filling station one a for ni hwedu akokwa no so obedru ho no fair junction one a wo hwedu akoso ba utra insuo mo bunsuo bo ha obedu na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company no di no ba bia wo se oba bia direction de obeba number no 0244 465764 0269 428204. The frame master amwa na so from amwa the frame no amwa automobile service enterprise eduma ye na hana spray car body waste spray car inside learning kama o car bi wo hani spray car kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me ho no ye adwuma no wala gisalia ho asaf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na ye de ye adwuma no ti nyame adwuma we are seeing near mesesa no that one ebe we are seeing na no na o see nya machine be friend moving ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wapem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 kraba wenya baby this ye adwuma kama pa wa me wie school no na me nya school anka meko mazata na fie e modern ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona no ana omo de beto adwuma mu ambisu adwuma no bisu adwuma no so wie no wanya maburo o beto afidie ma mbi shop no yede e de maame ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame adoma e ti maba be adwuma na kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismenya ba bia ko bom pa ye maame me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nyese ahase no ana ti me ko yisi your machine edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom your machine edi twafela your machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound the car nti bibia dry not ma aja ko shewo vini mo ayi
challenges you woman say on say adeɛ bia wobɛha sɛ bia no mfa no easy ekrom ya na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa maako bi su bi enti na emani die kese sɛ bebe sɛ mkwa bro chukwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyanse mu no nim die mu obi ekwa ma me a enye metime nya machine a me yanka se me hu se metime di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na aka sa no ye machine so wi sin kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we am na wusua ya ya kama be you ka be pie no because e di flabroche na yere I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a hire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which hire ni mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti me show ma hu se car we paint see ni bit my de aye it me work machine no kra na me feel say be hard na mete so right there am say be man quality na kwa it ma ba because your cars in wo paint here can ent man che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo paint car 1 year pepepe